Gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Lord has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work He's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed, it's a beautiful morning. It's a wonderful day. Check with your time, 14 minutes after 6 a.m. here, and it's a lovely Wednesday morning, midweek's edition of the Breakfast Show. And I'll pay you Chamu Aquaba the deal 106.9 every Saturday, Copram Sep, and I'll pay no Crobabo yet in Kunyasom. Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no ya de bro deal 106.9 and my members are what promo at the same. Good morning and welcome on board to the biggest breakfast show. Aya to the din se Anidaso Wɔhɔ Obia and I will kwada I hear me boss from the dead toss radio no krom one film no any adunum. Well, today be the 29th day of the month of October 2025. Now together with my able team Nina Tetre and another pay. Yedi Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no yedi bro every Saturday ya kopem se no nkro bebo no mesro kame wona meso menka ho na fe yemfa Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no yemfa bro. Now we're streaming live on Facebook. Join you live on Facebook. Ba no share link no amofoforo bi so etumi ahwe bi anapay live on Facebook, live on YouTube. It's a beautiful Wednesday morning. Let's stay focused. Let's stay positive and let our light shine. Beautiful Wednesday morning. We should stay positive, stay focused, and let our light shine. Good morning. Streaming live on Facebook, live on YouTube as well. Oba, for WhatsApp message, 0593406565 0593406565. And I pay me more kwaba edi aba deal. Aha, aye Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no. Wo hanin sia achiri ponkrom. Me dofo. Me papa. Me mame. Me nua ba wutie me anopa yen hye ye hu nkran kakra. Yen di nkomo. Me dofo asrochi biara ama ne ho so wo wabrabɔ mu no. Ebeko fam. Minima sochi ama ne ho so wo wabrabɔ mu. Sɛ ye yade asochi. Eka sochi. Animguase sochi bia ama ne ho so wo wabrabɔ mu no. Ebeko fam. Minima sochi biara ebo wabrabɔ mu na no pay. Nazo say Yesu Kristo din mu anɔpɛ me ne wo di nkomo me sha sochi biara ama ne ho so wo wabrabɔ mu no se wonye din atamfo abochenku ebo wo ho po atamfo kan nsɛm bi plane plotte etia wo anɔpɛ me bɔ mpaye se Nyankopɔn womba wabrabɔ mu wonkasa wo wabrabɔ mu wonkasa ma sochi a abo wabrabɔ mu no enye din. Now we can kind Mark chapter 4 verse number 39 now. Ebra na Yesu ni nasuafo eti kuduo ne mu no asoche boye. Yesu sɔre kasaye ama soche no eye din. Se Yesu kasa ama soche no ye din dia. Won kasa ma mane asoche a ebo wabrabɔ mu no enye din. One kasa na nimguase sochi a ebo wabrabɔ mu no enye din. One kasa na yade sochi a ebo wabrabɔ mu no enye din. Your storm is over. And I pay found se si obo na bo din hye ho. Se me kwaku, me kwabena, me afia, me fifi. My storm is over. Asochi biara ebo
ɛwɔ abrabɔ mu honhom asɔkye biara ɛbɔ ɛwɔ abrabɔ mu no wo Yesu Kristo Nazareth ni din mu nti no ɛna no pay sa asɔkye no enye din asɔkye biara ɛbɔ wɔ abrabɔ mu no anapay me se sa asɔkye no se enye din se Yesu Kristo kasaye ɛma asɔkye no yɛ din a honhom asɔkye biara ɛbɔ wɔ abrabɔ mu no twedi ampon ba se yadom no wo ma wasɔkye a ɛbɔ wɔ abrabɔ mu no enye din 18 minutes after 6 a.m. here. Good morning. You're from a Hitman, from a Brakwabna. Marche. After 6 a.m. here, and it's still the breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Midweek's edition of the breakfast show. It's a beautiful Wednesday morning. We should stay positive, stay focused. We should let our light shine. Anidaso, yɛda Nyankopɔn ase. And tonight, my friend is 059340 6565 0534 050 199. Nyankopɔn ase. Asida ye bebre. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa you for say no pay. Me pa cho mama majoni. Ano pay ye Nyankopɔn ase. Nyankopɔn sira asempa na osande abradi ahye Enquires na no pay. Amen. Ne na no pay me Nyankopɔn asima wo no abusuafo nyina. Me trust the Nyankopɔn asekese emma me sin space la foso abusuafo nyina. Sa so me Nyankopɔn asekese pa. Emma de le befo nyina mo nkwa. Me sa the Nyankopɔn asema wa asimadi na ne nkwa. Auntie Mary o said ne nkwa. Odo awo bojo on nebusuafo nyina. Me fin nebusuafo nyina. Me boss and me you nebusuafo nyina o Yesu di nti. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Brother. Me pacho e frozen. Pacho do ni isle go no gojo. Ana pay na Nyankopɔn ase. Ana pa mi da nyame ase pa sa ma de papa bi atie. Ya sa te won kan. Ana pa ma ti mama kan.
Yes, yeah, then Yamiasi pa, Bracobra, and we found age my wife. Amen. Shower on a power, and then send people be out a out the bray, Bracobra, and upon Yamisha wife. Amen. But that's the pastor won't so what to me a friend of pay. 0593406565. Hello, good morning. Good morning, Minya. Me pacho, Minya, 90% of pay. Oh, Christian, not Maracua. Amen. We cannot be a fear community. Amen. From 46, and never from my kind of question. You know, go from a drunk of Pia. And then I'm going to what for our women in the year. It is a assassin that it too. That's some crying now, not putting up the book of good to do so. If I was saying, I'm going to them for count. Then the beer and cry, some of the banner. Yet when a bomb of Puna, you won't million people. But the Yemen and the social and crime. Tribune Poncos and Yoke, and we shall be disappearing or use Christian as Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Me pacho for Sano pay. Kofi ana pay and then Yanko say. It's my Dayamiasi. If you so you na da Amen. It's only Vivi. Catch me. Don't be sorry, I'll bonjour with your mammy. And ya won't do any nyasa. Iradia. Oh, yeah, mobile. Yes, no. Yanko Ponka so. Good morning. Good morning, DJ. Yes, sir. Me pacho for say. Yeah, your friend is Sarko, the American free time I come to 11. Ana pay and then Yanko Passe. You, DJ Medase, any Enquires, or the Abrayan. Yamin shall be brave. I no pay, Madame is off for Pennyase. Honorable Bishop Richard Jerome Doche Anyagbedi, Adona International Ministry or so for Papa Bakope, a Jabakope, Ubienio, with the Yamiase Mano. Na mi da Yamiase Mama Yene, Mamma Bushen, the Yamiase. With the Yamiase, Emma Mrs. Tazila, with the Yamiase, Emma Mrs. Tamriku, I'm a tenant catcher. With the Yamiase, Emma DLFM for Association for Ninja College Association, any DLFM, a Jumafuni na Quajosa mi be, with the Yamiase, Emma Nabrabo, any new yin, I mean, canon, no shira, only in a DLFM for Nina. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Me pacho for saying. But our Dixon Bada, Kunkwekuji, Lumba, Education Region. Ana pay and then Yanko Passe. And a pencil, the Darina Konya, dear mammy. With the Chiapon, Basaya Dom, Kukuruku, Medana Fe, a wild dom bambo, any animal to Papa, Christona Domna, to Manamo is and a pay, the Metia say, I be Pijamu, at Trimukase, rather, but Edawasi, Medana Fe, and maybe as man or Mangana. Man pen and Abra for me, and I'm a danasi. I'm a dear from my funina, in Shabako use some bee, and he Hitman. But then as number for another chance to the war, Madi, and not to the war, young could see a brew on my hand. Amen. Amen. May I say, good morning. Good morning. Me pacho udini baby akase free. Tama computer. Mrs. Minta. Ano pe me ho sheda ya me fine. Tama me voice na sky. Ho beto. Ba kwa bra no pe ya po mo. Na me ando me ho ye. Ede address. Ako ba no pe me ni me fie for ya asem ne sa se dan kanya me di. Abo ye ho ban. Ni odi ama ye ne ya nto ye ntia se ye tanka me ni me buso ye nyi scan to bi. Na so de ache ye nkwa na no pe te shemada bodue moje di e mu afusania. Ya asem ne sa se dan kanidi. Ni pe due ne de enim se to da ebre eni nyama bi nti no obekeka no ho kakra. Na so enim se ono na ye ni da no so. Be ni de no obehweye. Ne de mu afeda ma no DLFM nti. Ba kwabra anope nyame onka wo ho. Amen. Anope Ghana man nyina da wase. Ya sem ne se Ewade nkoso mpagya onka yo. Ombo wechiru dom. Ewade yin ani ma oda woni wapampo anopa oni omotena ase akoti 9 o'clock. Ewade mbo mo ho ban. Oni wo fi otanfo nsem. Se because then na ni amode breye no. Ba ko be mu oduro. Sika no de tent minto. Because anopa o sori na waboto. Na wo po bi ma na ka asem ya to wakoma so wa sori e ya de ehu hia pa. Na so then nyina no. Ye papa dear nti. Ye saka sa ne mani na free. Lawyer for kasa no.
na afutuo nemu ni ye di nyame ase de ma no Awurade nka mo ho na omboa mo na nia mo esi mo ani so bia no enwie peye e wo Yesu di amen. Amen. Good morning. Good morning. Auntie Maggie. Papa. Mami anope wa pomu te say. Adomani ahwe iye ya mu. Ye de nyame ase. Anayo. Ye de nyame ase. Anope ye de Awurade ase. Wone bambo ne ne feso pa ode ahwe yen. Ye koda ye dai. Ye sore ye ne basa kesi ye kura ye mu. Enframa ye humi ya nto ye ntua. Ode acha ye nkwa. Wasan bie ni han fefe. E de ato ye nso a. Na ya sedan kuto na ye de mano. Me de Awurade ase ma me ma. Me nana no me fidua mu ni panyinara. Me de Awurade ase ma DLFM abusua kase enkanka wo na same na kofi. Nyame nka mo nyina ho na ommo mo nyina ho ban. Awurade nsira mo na mfore mo nyina ho. Nsira ne de eye modea. Aseda de eye Awurade de. No pe ye de Awurade ase ma my Ghana. So wa hwe oman Ghana so ye nti atenka bone ye koso abom taye ehye abofo mamofra youth empanifo obi bia difini ne fiba Awurade ma nya somdwie onfo bibia nko nonfo bibia amra oman Ghana ye de Awurade ase na dum ne humobo a ode ye hu ye nti amen. Amen. Auntie Maggie, good morning. Pia Majio. Asante Zongo. Oh papa anope wa pomu te say. Oso na sasi wura no na dawroma ma ti unkan die eye Ye na nyankopon ase Asante Zongo. Yo mami chia mami obaya me chia na no pai mami me chia o minia asafe ho abibi bebre no waya mami ni mabusu akuo ye bebre fi si me ho tami da bi eye de mbabi a me fi ni de ne baba bedru ni keke da ma wo afi kura mu no ya me ka se o twedi ampon aye ye nkaudi o na se nkaudi eja. Amen. Amen. Asante Zongo ya dase. 106.9. Good morning. Too bad. 0593406565. 0534 050199. Live on Facebook. Joining us. Link it up. For Fudo Binson to me, Rebia Nano Pay. 106.9. Hello, good morning. Too bad. Hello, good morning. I'm your DJ Hitman. Me ba you for saying. Passion na bo mo ni. Na no pay na nyankopon ase. Passion no obusia ho te say. Nyame ado mo bia ho ye pa. Ama me krani aje. Ama me krani aje. Ah. Ekrado fu pe makuma mi nyame ne wate. Ama me krani aje. Ama personal for system ane krani aje. Ama ne krani aje. Your time for saying in ara. Yes, what you need na legua mane krani aje. Erado ma me krani aje. Esi bono bono for no sisiye. E po bono bono for no boy. Konkonsa for twenwa no. Na yes what ho man watu. Erado ye say de waswate. E weche bodina keka. Jesus ye say de waswate. Kobono for ni na no tu. Papa loke so. Fatwa no. A mu tumi ndie. E wo fesi gu fata fam so. No bono for no mkoja mo so mo nyaje mpa. Na susuku abi so ma wunua no. Ono na de be susu ama wo so. E wade de wa say. Say na wukui. O me yesu ani age. Na nkwa we mu. Na se meda bodwem. Na mo jeje fusane we mu. E wade say de waswate. E wade de waswate. Ye fast dan ko ben suo. Ye san ko ben bia. Ye san ko manwo. Ye san ko man pupo. Ani mu ni nsini. E wade say de wase. Nkuto na asaseda. Ma pia de wase. De wa ya maye no. Ebu ya dwemi enti afi so. De Lumba. De dia de biala. E wade nka wo ho. No ba ho ban. Na budja ke kano. Ado so. Munchaso ogana fo munchaso. Munchaso na susukuru wa. Na bobo. Yadase. Yadase. Good morning. Good morning, Obia Governor. Me ba you for saying. Mama asia tuni o afie. Ye na nyankopon ase. Ndana prince ye da safu radia. E woni hwe pa ne ne ban bo a wahwe yen so. Na watwi we nso ode yesim. Na watwi we nyina so me frɛ so ana me sanka wo.
Into another Medasa Ferradiasio, Medasa Ferradiase. Washa me busia, washa me ma, washa me kunuso, washa DL4 so, Abogana so hum banya, nera de a wad dominum humor. And ye papa bia ye. And then your bonnet so soon over Shana Chianca, or the Nina who more bron home, Ashay and Swabo and Hobaya, and a pay ye fear than I see you, yet than I say. Never not doing. Amen. Amen. Good morning. Yeah, good morning, Blackman. Me pass your first thing. Nana, yen down Yanko Ponce. I'm going to say the Yanko Ponce. Because one or two for only the no Yamanama. The brother of her name was just a dan I am. I feel so be home by maybe to Pennsylvania, no Sapatanasi. I said that, yeah. Blackman, you say, the Diana for the other concession with a brain. Who may give you a boom say, said, yeah, Brabana Papa could do the answer every year. Okay. The classroom would be but the Fribia and Master Fribia and letting a man at my bedroom. And a permit a nice amount. Amen. Nansan, Yamadia Mount, Yamma, Yansan, here I say. Amen. I did piano, Nansan, Panafam, and a bay, and so you can assist. You be a piano, a bee, or a brabon, and a pebble of them. Yaman can't at the Lumba, the Bushna Funina, Yamin Showman, and I was a Bushna Funina, no more jealous of Bodina, and Mishamina. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning, Grandpa. Yeah, for us, how free for? Friend or buy, I make a free chocolate. And I'll pay your name, Uncle Ponce. The day Uncle Pon say 3 January, everything October. The brain in the hour. What shall you be brain a shaft? Yes, you. Then so she show ma. Ebi kwa no mo ma wu kwa no kwa no omo yesin yen na nso kwanya nsanyine mo no papa no ni ye hwambo ye kasa ye danase na humobro na doye awoda so kita ya bedum pempen so ye danase na adumti amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes sir, me pass you first say. E from piano. Ye na nyanko pass piano. Kasa fit man nyuta nyame wa ye bio fit January after ne bebe ne wuye but nyame adumuti ye stay alive. I so thank God for life for sister mama e what Manita market and my boss your friend Gamshi shoe e what Manita market and my wife back your friend Mary Okra e what Manita. Amen. Amen. Zero 593406565. Hello, good morning. Fine morning, Papa. Pomwe. Me pa chwa me hu ye pa ye fro say. Ye frɛ me area mama me frɛ fi pampram. I don't pay ye na Nyankopon say. Oh, Papa, Nyankopon hira why? Amen. Emre bia makoma bebutu no no de asem Papa Abraham. Na me ka de se ko edu kwesi ada be say e wa sorry dem o. Meba. Oh, Nyankopon hira why? Amen. Nyankopon nya okasiye. On found si adum enko adum. Anope mi da Nyankopon si e wo abrabo ho. Amen. Mi da Nyankopon si e ma DL ebutuaku ni nyina. Eni e ma mi prinsila. Asotie bia e bono. Yesu wakasa. Mi da mu nyina se. Eni mi papa Samidi. Aw, sayensia na mi shira mu nyina. Amen. Amen. That's it. On your live on Facebook, Obana do comment at to her. I feel like Jibrak and Kenny in the amount. Live on Facebook, live on YouTube. Piaga say Hitman, good morning for watching live. From Machimasafo. Derek Aites our Denyanko Panse. Bell Woods also Hitman, good morning. Watching live from South Africa. Raya Jowages and pay what Denyanko Panse. What does it think when what you didn't move through Sania? What Denyanko Panse. Laura. The Frachimota Christian Village. Hello, good morning. Too bad. What's it?
If you had different time, my community 10 and pay what then Yankopon said. Kofi Ima, so what then Yankopon said. Thank you, Jesus. Amen and amen. Your friend Kofi Ima. Shaman Diamond City. August and Kofi, so what then Yankopon said. Time my community 11. Nana breakfast for us. Good morning, Hitman. Thank you, Jesus. Another wonderful day. The free dance man. As it's a beautiful Wednesday, Lord have mercy. All of yes. I give thanks and praise to Almighty God. Extraordinary from me, I say. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. You're frozen. Dauli Kasafri Asensuba Ashamai. And a pay and then Yanko Passe. The Masidabe and your short one. Tunina. Why ye Cassinity? Essay and say, Yeda was you. Wakwa Nina. See why ye Cassinity? Essay and say, Yeda was you. Wakwa Ninamu Obia mowe yedewo Nasika na yede Ribreu DJ Hitman Mdanyami asima DLFM Association for nyina. Amen. Good morning, Hitman. Thank the Almighty God. And thank you for the inspirational words this morning. Then you go pass my sister to Florence. Josephine, Mianka Sameba, William Chu. First lady at the 18 Junction, Botima. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frost, eh? Oh, me patch my Cassandra near me Cassefi, New York. And a pay and Yanko Passe. Oh, Hitman, and I met to my Sheradian, you Yamu. Tunina. That is it. Subo chain yami. Mauren will not a kada krumpamu waba. Yabesaya hinchan funny yako. So woman poa nya GDA. Atabne, between you myself, say. Yabesaya hinchan funny yako. Oh, please love for sway. Atabne. Between you, me and so crying, say, Bessia Hitchan, Fanny, Yako, Yadanya see, so I had in my midnight see, it will be Brawaye, we yes to Demontida. Amen. Amen. Come on. Hallelujah. I'm on live on Facebook and I say good morning, Hitman. I thank God for my life and my family. Biggie. Then the message about the pay. Good morning, Hitman. From me, Biggie. I don't pay me then you could say. Hello, good morning. Hello, good morning, Bakoba. Me about your phrase. I do not pay any young coupons. Bakoba, pay the Yamias. Minimum money, Miniana, yes, Yandana Sani, Bakoba, and I pay the Yamias. So am I to say, a dinner training, and then a 7 questions. Radia than I say, what name? Yadana say, one more a tria dream. Yandana Sani, Yadana Swafin. Pacho, Catching Rabatel say, a tree. You, Mate, me that say. When everyone see that, yeah, baby. If we need more, everyone see that, yeah, baby. If we need more, everyone see that, yeah.
Praise the Lord. Says what then Yanko said. Hitman, good morning. Watching live from Osu. And I quite Adams what then Yanko said. Good morning, Hitman. I thank God for my life, my family. God has done it again. Oh. I was your hand at sit up is here. I go for 1 10 and sit down. Abraya free ya kwa Dubai. One kaya home fire and call. One fire me do fear some dream. Yababe dua. Yabeka se trade yampon, Yankopon Yada was say, Wadumunti. Amen. So
yo. A body down road, Mamonia Mia Jimio. Enemy need to ground, you yes, you won't go. You're taking up for me, you are right, you won't go. You're in the Babel, I did your deep punching to do. You're in my bed, I did your deep punching to do. The only man to me, now can you now, Baba Shroud, no shroud. Shroud, no shroud, Baba Shroud, I don't know. Nami to be now can you now. Someone can guess you. Nami to be now can you. Nami to be now can you now. Papa Shroud, no shroud. Papa Shroud, no shroud. Now you know me, no. 49 minutes after 6 a.m. here. Coming up next on the show, all the top stories, major stories, making headlines in the national dailies. Well, special good morning going out to you, Seth Kwadramwa. Anga, good morning. So yes, in Predumba, Obenyaninazo, Tibias in Predumba, my story. Darling Sado, yes, Rajasia, Darling Sado. Every 2 minutes after 6 a.m. here, and I love to play this song again. Come on, Mama Priscilla for sure. I'm here to say, I don't pay me with Sasa when you're busy, you know, be out to say. I don't pay my members as what to me and Monsieur. Water is life. Lumba is supernatural mineral water. Lumba is supernatural mineral water. Lumba come up. You may be a woody upon to be a water. We hear Lumba is supernatural mineral water. It's pure in every form. Just got a great man, Sankabi. From Penny Form. Now, for baby, be a will be an supply will be. Lumba is supernatural mineral water. Abujusio. I don't pay Shabba Quadio, some maybe at Nasamirian Fame Quadio Aquaba. And come on, Braquadio Magie. Yeah, Meduso. Quadio, Bibia Boquadia. Yamiadum, or her and some other party. No crap. Wamina Mommy, what? Okay. Mbonyumbi. And Damakoma Sopa. And I want to play the song. Meba na di ko wakra tanmo boso no. Wodi aba.
wo tu mame no eradia san ya ka wona gu ani biasia wo sise mame no eradia mana mamo dia he mai si yese yense manika e wo so no ama metie ono ana ya san e wo so yi oh abuabo no usidia emumo kopia samba wa so Anidaso Wɔhɔ ma Obia amena wo tu mame no eradia san ya ka wana gu ani biasia wo sise mame no eradia mana mamo dia he mai si yese yense manika e wo so no ama metie ono ana ya san e wo so yi oh abuabo usidia emumo kopia samba wa abuabo usidia emumo kopia samba wa abuabo usidia emumo kopia samba wa Straba kwadio sami bi atna se kwadio ma chibiem. Yeah, me just so black over. Unim Hitman. Bible mu Hitman. Minim pa. Anu wasan dua. Si ansan mo de car e wo so. Yeah. Ewi agye no no ankasa ne de na sen so. Yeah, sure. Se ututu amena mo obi. Se nipa no ento sa amena na. Wahwe wankasa kura ba beto sa amena nim. Oh yeah, sure. That I mean that's really true. Yeah, the Bible na kan say nipa de yɛmfa yɛtirimu fitaa ɛnante fa yɛtirimu fitaa nante abrabɔ no a yɛbɔ no yɛne ma nketenkete bi ɛna ma nipa ho tɔ no abrabɔ mu ma nipa di yie saa nneɛma nketenkete no nso bɛtumi ama wabrabɔ nyinaa sɛe enti sɛdeɛ Hitman adwene yɛ sɛ nka ɔma ne mfɛfoɔ nkɔ ɔmo anim abrabɔ mu no nyame ama no amma mu kyerɛ wo sɛ yɛsɛ yɛnya adwene fitaa ne tirimu papa na yɛde nante na yɛadwene yɛ nnua ho adwene pa ma yɛ nnua no ma foforɔ nti ɛndeɛ ho hia paa sure very important Sedua so nia ye fa ne senso a e be reje no wankasa na wo senso tuam na bone say Psalms ana David nyomo no kan sem bi ne ade Bible no you see se betuma ba say obesum afidie ma onua afidie na obesum no e be san be yiwa and then the Bible ne kan say satanfo no nam kwan ba kon so ba wo kwa wodwane wo yanima wonfa enkwan ekwan enson so na enko yes anete enti anamon bia obesusu ama onyonko se open bone no se osusu bone fa onyonko ho a nyankopon etam se sa bone no ema ne eye bebrebe sen de osusu ma no ma ne bawo so enti ate se de wato bo abo so na ta so na wato bo e de abo wo no it will come back to you, it will bounce back to you, definitely bounce back enti edum pempenso bi a aya yemfa yetirimu fitanya den enante ma yensum fidi ma nyamfefo ma yen wehye evil e ma afoforo se afoforo nkoto nsonhwe because o ma onyonko ho kire na at the end of the day no dey na wo benya free there are certain things that we need to yen consider me ye e ma DJ Hitman me betwene toato anwem me ma DJ Hitman ho akire na after all se me ma wo ho kire wa dey na me no me menya free dey na wo gie eno ne asema me bisa no nti e se de be yedi yetimu fita na yeden fa timu fita nante dwena pafa unua ho nokre en wo bom pa ya bo yuma unua ebi ene na ho se bi enipa no wo tan no ebi adachi bi a obesan be ya agede ama ade ba ko ese ehye ne so no obetumi atamene beebi e kina dachi bi no me ya na mesan twitwa age wa bra nokre and instances bibiri na si wo Bible no mu a se bra ko na ye mere wo ya afa na ye twe ye bo ase tuna sene ya basa enka bo se nipa pi na wo ho no mu a adamo bi omutu ye no e kire sunsuan so no mo bre pa hwe ma menka owura bi a ne den ede Paul e wo Bible no mu aka na ode so hwe ono yo obi a na otanyame asem kyene nso na otanyame nipa obi a okanyame asem kra na otan no na onim se sa na motu okunkum nyankopon nipa ne ade omoka na asem nyina akire no it got a point a nyankopon de ne saka no ema ono so be sa kira ye adwuma na obi ya na okunu no ono so be ye se adwuma ne bi edu ba bi no kromofo no hu se he wana okum nyame nipa na so kura Bible me se edu ba bi no me si ye akom kwa kuku no ene asuafo de ne hye dem na Bible no se mfantene so de ne hye brefi woni brefi won se those days ne yakwa afuom na se kutu banche ene bode ne ade ne se yamfa ade ya de begum kentanya nkwa bi a ye de bre na ye ye fe ne bede so ni bede bede
eno no fantin wo kan brefi boto omonwene bi na mo de ni hye mu na moto no twene ye e fa windom de to no twene ye I'm telling you ono okunkum nipa bedu ne penso a na wo kan nyame asem ne bi no omo ne hye bedem na omo de ne wura mpomam to no twene ye so obenya ne kura nko omo bo ne pa obre papa enti ene mo bia yetuo no ebi ene no ya wadwen so utu na ma we ma onua ho akere na ama but ye nyina ye nipa ojo susukuru a obesusu ama onua no ye besusu ama eno an ye besusu ama na bible na kan nti ade ba ko enhu hia menya nwene bone bebre ma ye nuanom because bono kro na wodwena ma ne sa bone na ye nyina ye wo mu sa na tio bone kro a wodwena ma wo nua no sa bone no wo wom ba je sa kwanya na wanya e na wo de ne to mpaye ye kwa ye ba ye be obi akofa ba ye bia wadi mfinhye ye be ye du nsia nto da prison bisa ho se wo mfa ba ya wo ye below 16 years da na wo ye bi da but just kwanya bi ne wanya ene ho a eto ante so serious ho antintra ketote ya bia nka wo de ne kura soso ne odam no kwanya na wanya de ensusun crucify yemfefo na wait say na wait say na I mean ye bu nipa atantia je say SMP na ene to ba bia e bia tebia na nipa no wo ma wo kan bia wa ye de sene saa o se de me kan ya wa ye de sene saa kwanya ho ampa kasam ne wudam dada enti ebesere ensusu nsa ya manfo ne ensusu emmo amuna entwa amuna donko ntwe fofo nim so montom ne ya hwe ne ya Yakobo ma kokata amuna no so amani pakro e ma ye ne yetu ye na ya san akotom that's it Major stories making headlines in the national dailies Wednesday, the 29th day of the month of October 2025. Midweek's edition of the Breakfast Show. Shaba Kwajo Samibi. Fabio Ubrini Yankwe. Right, Brako Brameda Senior Quenya with the Mamiano Pay, Nayan Quenya Wiso, and Fanchan and Nase, Emanity4. Wanom etie yen frechichire ene ebenche ye ne o man Ghana mantam ne mensini ni nkrunkra hodo nyina no pe no wo mu nyina ye krade wotie ne ye kasa na ase ena nka wo mu nyina na DLFM anes nso de wa ni tuase betri station hodo ma DJ Ghana mantam ne pe ye mo na baso na adwumaden so nkwa obota DLFM achi a wa biam kuha ma de hye ni nyina etie edi free DLFM anes DJ Ghana man fidi ni so wo betri station hodo na anope ko akrata no ne nyina ba ene dɔso pa se wɔtwe ho wi enya sem kuma na etamu se premier ni abomu na nsam no ye to ye bo ase kwadwo jabote o se premier ni abomu na te se se premier ni ye obi ono fa boga nya swan ono oye na ade a wonwene da ache enya se metwen na medibia sie dabi de me nsa aka no minyimani owo nkwankwa ekina bi ne ma afi wi ase nti ono no oye na ade a oye ni mpirimpiri oye na akesi mu nti abomu no oye a ode na ho de nyina ye enam wom bibia wom emu pi premier ni abomu mudo premier ni abomu na me ka kira ya suru sikani na suru premier ni o ese de wotie de ye enya sikani asem ya se premier ni sikani de woni sika ba de bi onyene ni ba premier ni de chama enfon so Obia no ni bio kakra obenya bia obeye ne ho fi obeye time pa so that is the difference kajo ba video right ya da pare ko akrata no yen hye ase na yen free daily guide ko akrata no na ono opefans pam daily guide perfans pam enti osan homla ne se Ghana's favorite newspaper na wasi from na banner headline asama eso a eda ko akrata no nimu no obehu oman Ghana yema hye bedwa akira mehene onimnyamfo right honorable Kingsford Sumana Aban Papen foni da hanum sei na wochire mu krata fato so miensa wo daily guy ko krata no enim ene wochire mu a Ghana fo beka ya o man yetim ni got a point an edum pempen so bia ene yesoma hodo a yewo mu o man Ghana amamre ene yamanne ene egidia hodo enyina so de ye echire mu a ade bia ba o man yi mu a ehu pam your friend is a gay any lesbianism any oba hu nyonko oba pa se de ne mpokua ne to ejina so akọ no se yanka we be madia na oba ka kire ne nyonko ba se wa na mepe eye wa na me ne okro me dofo ba be madia me de na ye dan na be man so ahwe ne nyonko be ma nim pa ka kire se senior wonim me pese wo yekudwo bisia na se de wo te no in fact wo to no efe ntimia mpese ja me nyonko be ma me ne wade enti free na ekwe ye nia ye wade se be ma ye beka ne se gayism ene ma ne so de ne lesbianism na beto dwa se ne ye bekoje tawo manyim
kɔbra ne tumi hwɛ ne nyɔnko anim wawade ɔbaa ne ho ɔfɛ ne waka kyerɛ ne nyɔnko baa ne ɔbaa na waware ne sɛ mempɛ obio mepɛ aboa apɔnkye na mpɛ sɛ mene ne wadeɛ edua mpo deɛ mepɛ sɛ meware dua koraa mepɛ sɛ mekɔse sa me ho na meyɛ ɔbaa yi yɛyɛ me bɛɛma ɔho ana yɛka ne sɛ transgender ɛwɔ brɔfo kɛsɛm mepɛ sɛ meyɛ bɛɛma mepɛ sɛ mekɔkɔyɛ me ho sɛ meyɛ ɔbaa kɔdwo besia na no ɛna Ghana mahyɛ badwafoɔ no mu nipa bi tena ase na ɔmo hu sɛ dabi deɛ kɔ ɛnyɛ nti ɔmo kɔ mahyɛ badwam ɛkɔnwene mmara ɛde kɔma a ɛyɛ 8 parliament a ɛtwa mu korɔ no aka ne abandada na pɛn so ɛna ɔmo de kɔtoro mahyɛ badwam sɛ wedie nka mahyɛ badwafoɔ agye atom ti no Ghana mampanin John Dram Ghana mampanin dada nana adeda nkɔ Akufo-Addo nkamra yi fansa hyɛ aseɛ ɛna Ghana mampanin dada nana adeda nkɔ Akufo-Addo hwɛ mmara ne sam ɛna obu na ne twe sɛ dwa wankasa wammɔwa wanka hwe amfa ho bɛpem na ayɛ kɛsɛn na no ɛna abandada no bɔ ntoa no so ka kyerɛ Ghana fo so ɔba pɛ ɛne asɔfoɔ mpanifoɔ nyina kɔyɛ ɔyɛ kyerɛ ɛwɔ saa mmara wei mu dia meba Ghana mampanin John Dramani Mahama mmara yi mɛsan mu yɛ den mɛsan paa fi sɛ madwen Ghana ho yɛ pam na ɛndrada kɔtɔ odwa ma hyɛ badwam kyerɛ mu sɛ Ghana mampanin ba yɛ bɛhwɛ mmara na ɔsɛ dɛ bɛmmra na aspy ɛsene ayi aduane bi a ya hyɛ data to ho na atwa mu no nti ɔmo kyerɛ mu sɛ mahyɛ badwuma kyaman ne sɛ yɛnka nkyerɛ Ghana fo sɛ saa gay bear no ɛne lesbianism ho mmara no ɛwuyɛ ɛwɔ 8 parliament abandada na brɛ so na mmara no ɛwuyɛ nti wendie saa mmara na nya adwuma bio ton tentan ɛkyerɛ din ɛwu nti sɛ mbɛtumi ayɛ ho adwuma na ɔmo apaase de a agye sɛ ɔmo tena ase yɛ foforɔ ansa na aban na hukun abɛfa so sɛ ɔbɛgye atum sɛ ɔnye ntum ne deɛ ɛkyerɛ din nti yɛnka nkyerɛ mo sɛ mmara dada ne deɛ gebe ne deɛ dada na ewu dadaada nti sɛ mo pɛ sɛ yɛgye tuma na ɔmɛn yɛtumi kutia saa gay ne lesbianism ne deɛ agye ɔmo yɛ foforɔ nti yɛn ho sɛnsɛm a mmarahyɛ badwuma kyama hene right honorable Kingsford suma na apan papen endra ɔdo tu dwa ɛwɔ maga na mmarahyɛ badwam na Paul Afoko wadi kra ne tension sɛ MPP chairmanship no ɔpɛ nti sɛ mo hu so ogyinam no osi akan ma na nya mwanwa Paul Afoko sɛ akwanya bɛda hɔ sɛbe akwanya to abusua mu a odi a ɛsɛ fata no nti wɔba bidi akwanya na kwa krataa na afo na mu sei na wobɛhu yam papa a wanya ne ba bi krop a na maame yedi amode to no ɛgye Charles Kwadwo Fusu a ɛnam enyomoto ɛne ne modern boy a ohuru gyina esie ne simpie so a na enyomoto ɛkachi the eye of the world wiase amansa nyina ehunu sɛ in fact wakwadare pa wɔ highlife nyumuto mu nti ɛne nyamenyo mu nti wɔmodi den lumba a ɛno bɛtɔ ne din ho a ɛno kura bɛkata ne din Charles Kwadwo Fusu no so a ɛbɛyɛ daddy lumba papa yɛ nyino ne sɛ yɛ papa wɔyɛ ne ba bi kro na yɛ hu hyehyɛ na ɛgya yɛ maame akosua Sewa Fusu a ɔyɛ yɛ papa daddy lumba no ho kafo dikan ekyire mam yɛ papa abusua penin Pakoso ekwana abusua penin Kofi Owusubu ahen etwa fufuo di afa ne kwanti di ahye nanum si so na sabi wiase nso de ntena ne sa se fufuo no pese onyonko di bia fesi nanim na ono amfa ne sentum ne woni bi na mom se woyɛ wadwen se wo tena di afa ne kwanti ahye nanum na yɛ sade ne ye chinti opene bone enti wa mpene so o kire mu a yɛ mpapa wuo no hyehyɛ yahodo ampanifo yɛ no matwa ne gya o mayi na senkyɛn hyehyɛ yahodo bi yɛ kɔ so na odwene ho a wɔnte ase fisi papa ne yira odi kan no nti ba ne sen ne mo yɛ hyehyɛ santi o de kodane Kumasi High Court na di kan Kumasi High Court di kan kwa setena na mo tu ahyɛm de sɛ da na ndra da na asɛm no o mo hyɛ ase ekɔtena asɛm no so ana emperifo kɔgyina dakam ene ɛwɔ mfanfa ha wɔmfanfa kwa ti yɛ maame akosua Sewa Fusu kyerɛ sɛ yɛ papa yɛ ne de o ma ne maso ɛwɔ data abusuafo de bai na ndra da emna court kwa setena ono mo pon yɛ no na court kyerɛ m sɛ dabi yɛ papa da de lumba da abusuam na abusuan so de sɛ ba sɛ yi ba ɛyɛ abusua panin ɛna hyehyɛ yie de abusua ne bɛka no ton tentan kyerɛ din enti no sɛ de abusua yɛ no yɛ papa ɛyi da de lumba yie no ɛba so ɛwɔ stab ɛyɛ December 6th and 7th ɛwɔ Baba Yala Sports Stadium ɛwɔ Kumasi Asante Mantam nti ɛyɛ entansa ɛno ɔhya yɛ maame a ɛyɛ yɛ papa da de lumba wanya ne ba bi ɛkro ne ho kafo dikan yɛ maame akosua Sewa Fusu ɔhya ɔde kɔto yɛ papa yie no ɛso sɛ ɛma so no court ɛyi poma kwan mu kyerem sɛ dabi
enya dia san hye ne begina nti papa ye na kopɔ ye atoma sɛ de mpanifo bɛka ye na opani ma boso bɛkɔ hye mu ne da to so nsia ene enson no kuma se behuru pa enti nyina yɛ mo ye ho na eyi no yɛnkɔ ne nkodi eyi ne fi sɛ emra ahodo a mo de kɔ ye no mpanifo kirim sɛ emu hetu sɛ tentehuru nti kɔt anya mfa ntuma wabɔ asɛm no bongalat e de atu bi kra o sit emu hetu sa tentehuru nti wabɔ bongalat e de atu bi so mo ko pebe bi ntra kra nti sɛ de aye ne de o se we de abusua ne ntena se ne nyina yɛn kambom sɛ sabe bua ba ko mu ade ne nyina yɛn mo ne papa yɛn kete n'achi asumje sɛ papa no wabɔ bra de lumba wayɛ den wabɔ bra wiase nyina bɔfo ba ko a wiase nyina di na yaw nti ne sɛ de aye na yɛ ne de afanu nyina sɛ benkum sɛ nimfa abusua pani nyina finfin non toto nema ne papa yi no bibia the case no mo de kwa ne abɔ ne bongalat court to sentumi nyina ti abatu bagu e te sɛ de wako nsuo de gu kentem eni ade e begina enti no sɛ de ayɛ no saa na ya nti asɛm ne yɛ de kɔ court no court actually sentumi entumi nyina entumi enkyerɛ sɛ yi ne maso nti abrewa yi poma kwam nti injunction yɛ de to ayi ne so no ya peja fro injunction yi ne beba so openi ma bosom de to so nsia ye bronya bosom no ni de to so nsia ne on the 6th of December said the mpanifo be kan ofie ha no no sa papa na eye no nti no ye hwe say morning show no so ne betumi ni mpanifo adi ho nkomo ana pa ye be se bedi ho nkomo kakra betumi ni mpanifo founder committee no ne papa abusia mo mpanifo no ona bo kole so man kwa show o teneka o endra me ne di nkomo o teneka oh yeah I see right after court proceedings no o ne di nkomo na mami afia koto so ho mami afia koto ho asa wo ye teneka che mpanifo no nyina ho Roman father ene yem papa ene ne funeral committee ni nyina e wo no ene no pay echi omo yes so sure I mean say omotumi ma yete wono monka na yehudi pa said the court ne kan papa na ka ben na de ba no pay we daily guide ne de ba yes no this am say case ya de court no ya bone bongalat ya batu ba bi kura mpanifo anyantom nti yin bebaso yeah na anafo aso be hu Ghana man pani dwan drama ni mamanfo ni da ha na musi na Ghana man pani in fact asade ehye no tum say yiase atade pa na no wira ho ena afin so eye akane Ghana ye man pani a wanya ne ba bi kro any first lady so no so wanya ne ba bi kro Jelly John Rollins ena afin so ye maame nana agema Credo Rollins a wo nyina nya ba bi kro no wano mo pa ne den ede Zenato agema Rollins mfoni da na Ghana man pani ejina nanim na in fact omo bobra na Ghana man pani chire mendra do no homaden kopie mu ewe ye maame a wanya ne ba bi ko the former first lady wasom saa friendship no don crown 19 solid years se first lady e binsi da ne bi kura nsi wo mayimu da na o kire mu a maame ayi no yake yakoma ntuyem abusua no enya abotre boko Ghana man ba prepare kire fita state barrier enti abusua ni hawo kwen be fa so ayi na abusua ma Ghana ba ye na o man Ghana ba prepare kire enti modia ne se momfa hyehye ne mra na monkyere ye se ye ne pese ye ne dawe asa montena chekekere momfo mani hwe ye Ghana man na ekwa ye yi no ti we die busua ne moka ka prempo o man na de sika be ye ne fitima mi no mpenifo te sabe be kwen we ni din fatana na ye den e fatana ko no nti ayi no Ghana man na ekwa ye yi no e de ama the former first lady Nana Agyeman Credo Rollins nti ehun nsem no eno ye nsem ahodo a daily guide e de baye na yenkonko PM ego the custodian ko akata no so di pinnam na Paula Foko joins MPP national chairmanship race nti se de di kan ho nsem na senior man waba kotu Frank Rakwapem MPP ochichina ni dibre no e de mamanyoku no na Samira Bawumianfo ni da hanam akane omampeni ebede chela Haji Mahmud Bawumia ne ho kafo no na mekese ni wapiemu ewo finfin mantemu central region bon to what den ede ne nsatea enununu delegate fo naso unse nipa de wo de nsatea nunu naso ma na no ho ne doko se sichiri no te se de wo de mark afa galemu no ene ewudi a ompese ba kokura be so form otafiri mu nyinam na mu kire ma Samira Woods central region delegate for Bawumia for Bawumia ye hwe page no page 3 katafeto somyensa no nti we de ode ne nsaten no enununu delegate naso na omo nyina yo mo doko kansempa edigu omo asom se mo panipa obeboa pa na this MPP amanyoku na ye fire kra be hwede a na aboa woso no efiri nwuram abafia Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia de aka ne nyina no Obia mo amanyoku no Ghana so mo petumi a eyo no na beboa mo na ode police papa bana Ghana ye ho atoye nti mun hye ne nso ne de no
Now stop your unlawful media trial. Minority tells AG. Anyway, Domukuma Mashabacham and Omaja, Omatutubi, Eddie Ama my Ghana. Openi Pono, and Oyo my Ghana. A pine lawyer penny on Ukraine so no share attention so. Dr. Dominic Ayene, na Domukuma ni Chimiso penny will buy ye. And the Debiada, now a friend, some for Abuano, send for Momra. And yet, at a musem Debia mi Bokwedu, Ewamra a ye furniture media so, na day. Enti se yebo bi kwadia e yakasa fidie so anase media so adan papa wudwo ho dodo jaye de oye ugu ho ani ase ne o man Ghana nti so office obi edisika na opese wotata banda da mu nipa fa ne komra anim fa ne kogina court na nipa ne meyi na no na gya se de biada o friends mhwerefo nhyiemu na we ya disika na we ya yesei na we ya yesei eno ne kasen attorney general kasen fa ne court na nipa ne meyi na ne gya se de bia ugu nipa anim ase obe fontentan so ene media so enya kura to madwa pa makeka bi e de akire no kaka bi akire no pa makeka bi akire no na Ghana man pani dada na nadanka kufu ado wakaze ekire mze bi mind e o sira yenya tumi a yemwa pa na o kire ma dua honest kufu ado for upholding rules of law o mu kire ma Ghana man pani betno dada betno ma Ghana banwa so yi obo apa de mra ye adwuma 1 to 2 ma Ghana mra ni mu ase da and when tie Ghana ni bia so fa hodie so nti waya ade pa to mbo na ba so pa so de mra eje adwuma mra obetena ma Ghana banwa so mampani nti wonom epo na ba so pam na bra kobra ni pa bi anya ba so bode a make say empenifa for madwuma enie gold board jewelry picks Bolare Jocelyn Dumas as brand ambassadors nti make say de me wa fa si Bolare EIB network make say adwuma no ba na eba o tese papa yi wa ya adwuma na chensem twreni wa bo adwuma ye acheje pa nti penifo hu say yes no body mo so ni and afin so me am wo fa se ba Jocelyn Dumas ne body mo so ni nti ne nyam sha ba ne nyane say gold board jewelries for ndo mo kwa yo mo blonde ambassadors aboa magana ni hu ni say yes say wo hunu Bonare any Jocelyn Dumas pe na wa hu gold board one jewelries nti eno ano no eduru bi anka dem when is Mahodwa, the custodian and the pay would be a form. Now, the new publisher at the Bindam, no much let me say, AG's unfair trial by media is for government PR, a fenyo marking. Say, winning PR nature said day, public relation officer. A much lema, winning. A futu mashabajano no currency, the Mukua mashabajum, one pound today. Ayo, the Minyam for Alexander Kwamena, a fenyo. Osahine marking ni dini nyina na mabono me bo udin a me peja me moso efise udin ne so pa osahine no kura na kire se enkunwa den na wo kire mu a yanka bi emfa nto atani gender ni ase no ntie ni yepa se de bia na obokwa adu e won sam kirefo anim ene abe fontentan so na sam kirefo mo mra mo behiem na me nka bi nkire mo na wo bodom dom kuma no kwa adu na wo bo abanda da na emma kwa adu utatawa no mo sa na Ghana mra no essential for semana fani pani court no me yi o ma no ho ne de oye ne yade a airtime pam eno the new publisher eni munsem na the Ghanaian Times ku wakata de binam the Ghanaian Times or the ba na ono no performance pa to was sana homra ne said the most authoritative newspaper na anopa yo de binam no chire mu a CD at 60 o man Ghana yensika ye dia ye friend se sidi no enya mfinhia no pore adusia black obna akote sidi ne mfia efiri wudie ma aka mfia sen wanyine se no bebre won sidi ne dia media kura dia ne mfia no ye chemu mienu kura fa kura be den se menya wanyine pa de se nko oye abanjuma ye ni anko na homjim nko pension na ndra dada mpanifo ehye ho fa epa ho ntoma o man Ghana yesida enya mfinhia no adusia no ebo modin akoso akrabo parliament ma Ghana man pania bedi akiri professor na Jeno Poku agimadanim nyam kota akiri o man Ghana o man yatimi yesika o pene o hwe yesika sem so o man Ghana futu samfo Dr. Kesara to banfo sin kopie mu ana afin so o man Ghana suka kubatan Bank of Ghana governor me wafase Johnson esiamia pandit ekopie mu na emra ye maame o man pania bedi akiri hurugina yesie na esimpie so no krata fete so dumienu ewo the Ghanaian Times and Obama ne say let sustain stability
vice president nti wo kirema yensi de no yemwa na hodin bremu ne ntumi nkunim emfanti a amanone sika no $, euros ne de aka ne nyina efri se Ghana sika no enya hodin gina na so a adwade bekoso Ghana ni dwa omoka ena amanone fo ba be dwa o Ghana boa me sika no mo yedu me Ghana ni etumanya dwuma ye ne ye mmabu siempo mfamfia amanone nti ena ba ne sa ye nyina yemwa Obia fa ne ho nhim ye ni Ghana sika fise ya Ghana fo ne nyan se de bia da pound sterling ena euros ni $, nkwan ye de ye ba sa ye ne ya ne ye mpom yi nti ye nyan kra ne nyina yemwa na sidi no ahode mrem sanso na Ghana mampani John Dramani Mahama ndo ada kopie mu ewo ye mame a wonya ne ba bi ko former first lady ye mame nana kuna do agima Lawrence vie ko cheche busuan yire ko ma mu nyina yakọ so ma Ghana ma mu hyeden na ye tawo machi na yini so o manya beji asiese so aye se ada ko akrata no e kan ye na 3.4 billion Ghana cedis injection strengthens national health insurance service. Chief of Staff no omudi sika botene 3.4 billion Ghana cedis ekwa wuram epomuden se achi baanum ekwa boa pa emomen ya pomuden no akonkan se ba ya Ghana ni bia wo ho dodo na peja wa pomuden se achi baana de kwa endura wo pebia won se beka enye kwa na bra ene ye de yenye health insurance de bi okwa abana de sika kwa wuram enti bibia yetin obia betumenye na pomuden ewo menyem na the Ghanaian publisher anope de binam na nsema de bai ni nie afenyo marking ena ne buwafo keka bidi a kire o man Ghana aban lo ye penny on kwanso yo oswafo hwe atenten ne so Dr. Dominic Ayani o kire mi say Ayani undermining justice se de edi kan ka ho nsam na yenka yemmom indo masuko bi fisi waka mu nsam dada e wada ko wanka tenim nti yenku yenim Samira Baumia Storms Central Region yaka ho nsam nti aban dada ne mu openipa make say gusu apretumi senka yakopon ya delegate mana kwanya okutu franka ewo MPP osun kokukwa manyukun akwafa osun de na fenwure adi na fenwure mabafie ne hokafo Samira ebontoa ewo finfi mantemu edi amano pa aboa ma Dr. Mandu Bawumia nso ne sasa ka etumi abeboa momen yatimi akoyanim ne ho nsem eno no yenkopie mu the daily statement ko akrata nesi form na Ghana man panin data Berema Obuada na adodan kwa kufu ado. Ochirema Africa must lead with purpose. Africa must lead with purpose. Enti Ghana man peninda de chirim say bibimaye. In fact, brana yebono. Yemmo bra ye behu boto ano de kurahye mu. Me anya dwe say bibiman ye we fa hodin de sabe ye bobra ne biala biala na sabe. Sa wo bob obra ne biala biala ya wo ta kan busuya fie. Untumi nkosi dan enko wade ene oyere mo mantem ho nko brada de bia wuti ABCD mse dade no mpanwom de bia wo de ABCD na mu enti yesre yensom ne yenikan ewo botaye papam we must lead with purpose ne yemwa na bi man ye hunu se ha na yekọ ese yetwe ni kire ha na mu se yekọ benkum anase yekọ nimfa na wiase amanza nyira hunu se yes bibi man so yekọ man papa pa bibi man ka ho bi ne wobotaye na ni so ade hunu ne anya ne saade de bia da wa hwe a ye bedie de okono kwa yakọso atena yen ABCD nim ne ba ne sanso a emomen kura Ghana man panin dada na adodan kwa kufu ato na num nsem no yentu fane enko PM ewo the Chronicle anope wati binam na MPP chairmanship rate Interpol afoko yaka ho nsem dada ntini yansa da no masu Interpol afoko kirem se MPP chairmanship no ope tibika se di wogina mu denden na ECG overspent budget by 189 million Ghana cedis. PAC refers former managers to AG. Tibra kobra. Ni nyina ni o. Akane openipon na oda ECG. Ejumako ahwe o manga na nyinam kane aso. Oda wonom ano no. Wo mu kire mi se papai watumi edisika botene 189 million na hu emrama ho kwante sesika no. Anko betumi aspene ewo ECG fo aka kine wo kwa spend sesika na manaburu so nti. Parliament Appointment Committee adwa papa we no nko pie mu ewa ban lo ye panin na afi nso osofo hwe atante ne so na mra entwe ne to emfa nto anwem kwan ofa so a
189 million Ghana cedis watumi akọ spende mana boroso e wo mra na kai so ye ne sa tendo ada abra so ya sare in fact na ni bre pa okọ say okonfo ma se bedwam hey nya se mkuma akọ appointment committee nanim tumi say yes if you free pay free senior man no nya se mkuma nti omukọ akopie mu no mokọ akọkirechirem de ntia mutumi ko edisi ka botna 189 million Ghana cedis mutima na boroso sa muduru ho amam kaka mo nsem emfa nkyere mpanifo na mum se mra na bomo a mobinum ho pa Daily Graphic edibiaba o kirema city hit 60th milestone city hit 60th milestone enti we de vice president funi da hada musei ena o man Ghana yensika kurabia kubatan Bank of Ghana governor penipon ne dano me wafase Dr. Johnson Esiama Pandit Dr. Johnson Esiama Pandit funi da hada musei na vice president chirem say Ghana city na boy dwumaden pant ye nyina ye mo na yen save guide yen currency na ma integrity mrem ye ma ni die mrem city no ye munu pa mamwa sika na atete na mudi ngwa kekem titu ne mana mo wodwam no munyai sa mugu Ghana city na nimu ase obi tumi de sika e de to ne mpase na odi nsu agu so na kwan se ne nyina awe na ache adan emwa ne yendi Ghana sika ne yenya se yede amano ne sika ne yedi ne Ghana emwa akora de emwa na Ghana sika no ahode mbrem ne akuyenim we ne nsema hodo a Daily Graphic e de baye ndrada emra mo pa eye Ghana artiste ne ho ntoma no na ho fe papa ho ye ni kapa de Ghana yesidi no wanya finhia ne pare adusia Daily Graphic okuni ko akrata no do ho nsem nyina ete apa the informer ko akrata de binam nothing but the truth the fans no now mu kirem say substance more important than numbers afenyo marking egils enti wakasa wa hapa o kirem a domkuma ne de o mo ne de adwuma mu die no enya dom dodo na ye de kokko efise bible no kura kan ye o ka kire Joshua say mana ntokwa na mokọ no mo doso dodo munyi bi mfiri na mfa ketua bi nkwa na mokọ ambedi nkwenim efise dodo awura de aya na mepɛ kete wese enti wo kire mehye bedwam ho no mo no aya na dom kwese na ye o madwene se domkuma no so na nka 88 edo wotwe nene abeka 87 wo kire mu a mobo akora eko kitawa mu nso na Yankopɔn pa ebedi nkwenim enti wo kire mu substance ne hu hia se numbers ti domkuma ne de adwuma mobo no Ghana fo be hunu say yes domkuma we no mu ya mighty minority enti munti na munhye nso a wakeka bi di a kire dom kese o mahye bedwuma ya madwon so mo dos ntromu mu won ose mobo akora mu ye firi mu a mutumi nya hwe kuruma fi se domkuma no nyansa ne adwen Yankopɔn de atom mo no dwumade mu tie no mu do pa te mu fa buo ma wonom we the informer nsema hodo a Alexander Nunyamfo efutu mahye bedwane afenya marking e de bai ne kata feto so 9 e wo the informer na num nsem no no ne ya maame aka ne first lady Nana Kunadu Ajima Rollins nsema ya kana no to receive full harness a Ghana man ne baba ye na yi ye ne mnyamhye na brakobla se mi aba na sema beto dwa no ano odin yo omu kire mi say Mahama apprehensive of possible coup. President Mahama apprehensive of possible coup. Demnevo reviews Kratafata Samiensa I the informer no ni keka nsem pa na wo kire mu a Ghana mampani no John Dramani Mahama o se o man Ghana kabi na menka bia memu a ye no mem ha sei no se mo aya pa mo asoafo ene ma sebedwafo ene MC DC Obia wanya tumi se wo so man Ghana o se yan kan kire mu se pempen gwasini pen so men yan hwe bribiye na yan sompa na ya masoma yesom no eho amanyam na Ghana fo anje ye ndi ma Ghana fo anya gidie e wo kebem kebia memwo no mu pa na se de mo ye ne dia sala kadase ka adwumade na mu die na de a mo bo akra edro bia nka dem ahwe ni ya Ghana coup d'etat betumi asi dominebo akane auditor general no o se ye nka nkyerem se Ghana mampani John Dramani Mahama wo gidie bi se tumi ahodo a NDC ne MPP abasoma o man fie pini na de biada Ghana ni mobrowa ohiani waba ekoto aba de ma pese mo nkonkoso ma mokwa mafu ene mo agesefo ene eyi abusua ho pe na modwene na mokwa monwene o man yi ho ntine Ghana mananya trimopo bi se kebam kebia mamwo no ato nsuom
enti se de aye no se Ghana fo nya se dwa aban ko mo pe ti Ghana man pani se obom kokko enye obi na kumantwi papa so pa homa so na nim de ne ye diem ana ne ye yem nti o se yanka nkyere mo se mansum ye mama Ghana fo anya mugidie bio na se mansum Ghana som papa de a enya ne nwanwa pe se mmiri bi ye pa bedu bebe ne Ghana fo besode me so dwa banya beji o man Africa mi ka me mo ni se mfise de mo ye no eye Ghana fo na hina ye o man yitan nti former de taja no ano no ti Ghana man pani o kire mi se enya ne nwanwa pe se abanya nsom som pa na mu dwiri sika go mbotom se de mo ye ni ade a betumi asi ti mo hwe ni ye betumi asi o Ghana ni a wutie me betumi asi ti betumi asi pa me ya sure betumi asi because de mo ye no airtime Ghana ni atoa ya beto aba ya satellite tentente kokro motri power na mo cheche mo ne anwa ma ade hye tototo kotokro do makua ni so nkosi kua na tumi ni bade a mo na munim ka ne bo odin mu da mo ntena hoye na Helena seeks support of parents to enforce hairstyles and dressing code at senior high schools num enti me wa fase ani den de onim nyamfo Helena Idris ono na ye oso afa ohwe omanga na homasua so kire mu se de adro de ohia abatan ene ahyoforom ka bia wo mu nyina chi se osere mu adamo mata na chi etiriwi a ye mofra moko senior high school ibi de kono edu ba bia in fact obi de no edi twam abaya tumi boni ti konro nefri na pempem kosi ne nase adan ukọ beauty contest ana ukọ akosua de o na obi so adan ne ti so obi okọ bobo ne watwa amele ekosi classroom na hwe maya ne bi makeup a waje ne keje wato nani ase a kire fuei mo angasa mo konro na mo ndai muti na mo nkotwa amele mpo no mo dwodwo maya se dada mo ebi no mo ehye mo ne mo dadada na mo kwakọ bo konro se beauty contest fuei mo ba bro he ade o meye mo pa ahwe ade so ne maso bio ene danda ho se ya beauty contest na be koso classroom na begu Ghana du so ne mo asenti mo so amele yempe abodwese yempe adan sukuu ni abrante a watwa abodwese why enti Helena do so chirim se sane ma nyina ba betwam ti abata na mo ta na chiwa mo ka bi mo se mo wano then this ante sade a ebegeta o manga na de so be hu se obi pa ko school pa na hwe akume bi watintim ode kwa se woni akume yasem kuma kwa o de kwa classroom ne so se sene kotokwa nya mo ase kotokwa ne le dad fo akuhia tumi sa tena ne gumu se ya anyafunyafu sa nya ne sa kra de ompe no kra won sensem no na yasem kuma na bra kwa mu kire ma me wa fasi kisi aja bensem da na mo se why Ghana's political class fears the OSP eya Kwame na ahen na atwere yi omu kire mi se OSP kisi aja be no o my Ghana mpenifo awodo a omo som no musuro ni pa efri say onu mu se omu jeja omo homa papa wi obetumi agu omu anim asenti no omo mpe na asem kra adenti na mo ye kisi aja bensa kisi aja be nya hwe nanso na msem tumi amode share ne nsa na nyofo na ngasa asa aje efri ne nsem ti ase sebe simpepreku no so onu simpepreku oba ne pani hunu mi panyin jenjan sa ne pani fantifo beka no why no panyin jenjan enti tumi ne de omode ahye ne nsa nanso o ma asa aje efri ne nsem aso konfo ni bodua oni tumi bia ene otewa keke ene ye fa ne eyi OSP sisa enti somna ontumi nsomna mamma no somo bebre tumi na ngaza omode man no ma sanje o ma de ndi bebo man no panyin jenjan a otewa keke ya do ha adwene yi pa oho adwen enti won hwene wonja ma wo ye no ommo kra na the Ghanaian point and a de bia aba enti menka no fante kakra ehwa se yemmo wura mfantem kakra meka no mfantem wi amaka no twi na wo kire mam Ghana man panyin ana Ghana man panyin John Dramani Mahama ne da okopem ewo omampani dada wanya ne baabi ko ne fi ne ho kafo a ona oye oman Ghana akan eye first lady nana agema credit Rollins ne fi na okwe ne nsemo de to dwen abusa fa mekekere won were Nyankopon no ma ona no osan gentimi kese Nyankopon waja Nyankopon hye hon na Nyankopon ya adoma na yin oman Ghana yebeje ne yaye enti we ne de opa prachiri kura oman Ghana yare yidi sika be ye yin to osere mo ada mmommoden na mo nkyere yeda kwa opede we ye yin na Ghana yankase yenye yin yemfansi yesre do enti we yensema hodo a Ghana oman panyin John Dramani Mahama nda ode kotugwa right ewo eye oman Ghana former first lady
na najima kredu Rollins nifi nti no ho asama na mba no ho asama yen na enra so unim se chema wuntumi emirika pa ode call court nyasem kuma hu ene ye mesese minim so ode jet na ekwa nyasem kuma ndura na beto odwasem court echiremu a chairman wuntumi otitrani edema asante mantemu MPP amanyukwe kurabate ho no ma Bernard Enquiries yakwo chairman wuntumi stronger than appetite na papai omu kire mi senke ndra anopa na wotwe no nkronka na honye ntem no mra court na mohwe ya papai mana omode bench warrant ko senko mo nkodoa no emfa ne mra ene yehu de na chema wuntumi mirika hwo nyasem kumo enyasem kumo si mirika ne de bra kobna na wasene hisen boat emirika pa na ne hu hantwo mo de bench water kwan maba ne hu fifre okoye intimina okoye pe na court ne se wabade a bench warrant na anya adwuma bio anya adwuma kendra de senka wa madia ka court ko prechire mana kanyasim kuman ko mba hajake ne nan ba ko betu awiem na nka tena hwe de wepe ho de no okoye enti eduro bia nka de mo ko prechire machire din echire din na bra ko bra ya maame presra ofusu ofoliata eka ne den ya maame otoburo ni ena afi nso ya maame akusi asewa ena ya papa da de Lumba mfoni da hanum sei krata beno no krata ne the Ghanaian point ena wode pae omu nyina mfoni da hanum sei na womu kirem sei High Court clears path for Daddy Lumba's funeral dismisses wife injunction application enti se de ka ho nsam ko wakata ahodo no mu no ne nyina court na sisidia enti ode maame otoburo ni ne maame akusu asewa fosu foni nyina pa ye papa Daddy Lumba edan finfin ena ma na ba ko ni nifa na ba ko ni benkum ena wo kirim se ye no ana nifa na wana wo benkum ode ba ko aba ba ko aba nifa ba ko aba benkum ana mse wana da benkum na wana da nifa ena me ka se ode ba ko aba nifa na ba ko aba ana mse krata na nim krata ne de wanim so the point titi the point ko akata na de bai ana mse wana da benkum na wana da nifa ye papa Daddy Lumba da nifa ono da finfin o da finfin na wana da left ena ya maame akosi asawa na odobro ni ba ko da nifa ba ko da benkum ana mse wana da nifa na wana da benkum Daddy Lumba da finfin na wana da ni ko do pa krata da wanim so who is at left ana wana all right na me tira say ya papa Daddy Lumba ne de fa krata no mama o maro je krata no mama fa krata do mama ko krata mo boss na is so interesting nti no ko krata da wo hwa say de o hwehwe de de am binim so hwehwe ya mama odobro ni eda yensani fa so ene ya mama akusua sewa fosu odobro ni da yensani fa so ni yensani fa so yes ya mama odobro ni ya mama presra eye fosu ofoliata mfoni no edanifa odanifa ene Daddy Lumba shemfinfin na wana da left akusia sewa fosu eda ya papa ebenkum so ana ko akata ni chirim se court ekwan matene ye papa yi no echire din enti ye nyina me ya adoma openim abosoma yakwa kogura ne de toso nsia ne nson no ye kwa yi no e wa sentiment mu nti bi anya hobo ye nyina be kobi the Daily Satellite edibinam or no structural failure at Roman Ridge project site. Enti endrada sense me bran kokko so Roman Ridge na de ampanifo aka kan sema ye development ye omuchim say ye draft tracko enfon sense ma hodo no na ba ko ba nim say endrada so ko je tapa hodom na make say Ghana airport to shut down Ghana airport omujuma de omuda bedie no omuchim say omba beje adwuma ye omadwa. Now, as Air Traffic Safety Electronics Association declares impending strike. Now, ukopiem wa the Ghana Air Force, anasa Ghana Airport, rather Ghana Airport. Omba betutu omjumedi omudi. Omuchilem say, eja wanom Air Traffic Safety Electronics for na monka bom kuni chilim so mabe yo yetre. Fi say nema bi koso ompe mbonjo sokra. Enti ubetu kwen yotu nentem na se wantu nentem na kopiem akotoka international airport wo no na abekọ na se enema hodo mo pe no monsa nkande a ubekọ na echire din obi anya dwuma ho bio omadwa pam na ko akata na de bi dampa na omo chirema woman burns private part of girl at 7 for bed wetting ensamo enti utena se betu odwa winiba so beka ya Mami a otumi ehwe ono a ne stepchild wadwon so katesu nti ede so hye esi jasu huri ya se gwa kotu akọ ho no hwe abaya ya sesa o se bie wa han mu mame fa ona ba koto ha
na fa ba akoto benku fa ba akoto nimfa na ye ka ne se edahadaha na abayi ne maame bo modern ba na hem dahadaha na nsuo de si gya so ma ne huri ese kwa kotutu akokɔ ho ne mmo de nsuo de ba bɛno amɔ na ohwiegu abayi akusia kumam so owro gurom se ba ya next time jonso ka na koro be sɔre na onwu se kata su bio enti ehun nsɛm no ko akata de nda so the daily searchlight de no torch ne to so a ɔde ho nsɛnsɛm etimi et aba ehun nsɛm no regional balance could be delaying appointment of defense minister odronie watwere nsɛm de afa akane oswafo no na ehwe oman Ghana ho bambo ensem mu Dr. Edward Omanebo ama wanya ne baby kro me boni dia na me wura ho be ma wo gina na so kantena honam a obosie otomrosie wanya ne baby kro brain crash nti omu kire mu a de nti ama ene aban no ntumi mo nipa ono ekwa akwaye osofo obehwe oman Ghana ho bambo ensem so ni nyina ne se eye regional balance unse penifo yi asofo ne penifo na yenyi bi free mantam we mu yenyi bi free mantam we mu yenyi bi free mansini we mu sa na mo ye no enti eno ne ka ho bi mapem sa mene we no aban no ntumi mo obi adin so nkonko ye osofo beboa ne ya ho bambo ensem etimi akonka ne yenya abotre bibia betuma to din the news center edibinam ne wo kirema Akufo-Addo call for rethink of African governance and partnership. Nti yentena se ne anwene nkonka ne ye penkabom ene kitahudi ahodo a yensan nwene bio. Be mind ye omane da hopa ye yire ye ho ebetumi edubo hyashase so na wo yanto ne ma ye dia ne dada na bosian ye nya boda because wapo. Right. Crackdown on illegal charges under National Health Insurance scheme intensifies. Edi perifo chirem se nipa hodo bi a okwa akwasa ho yade na okita oman Ghana pomudin se achi ba wo de kope eduro kitua bi na anya ene wanya eduro aburo so aye pala ape na wonsa beka ene ya awia na ansa beka de aka ni nyina mo kira we de enkava ene we de enkava sa ebi susu kwa okita health insurance so still na ne yaji usika aden eba ne sa na pomudin se achi ba na asemfa so bi ani so emperifo chirem se yankan fantum ani ase ana pen yankan fantum ani ase wokwa apomuden ayaresabia na sa wokwa ayaresabia na wokwa akwaji apomuden na ukita health insurance no na wokwa na mpanifo kita bi wokwa ya wokoyifo dempo ebeji usika wokoyewe ebeji usika fa na komba mpanifo na yenkwachiri ntum eba sa wogu Ghana ni mase right na wo sei apomuden se achi ba no eba ne se moakra enti enye kra ehun nsem no kwa kata ne munsem ne doso esese yebo moden adesie na dwumadi ahodo no bantene yemfa we nka ho The public place Brian storms voter today. Thanks Asante for massive support. Enti bana champon aka no so for no hwe manga ne kura yensensem so. Ordinary said ama Asante mantem for so ko na moje ne first na ni agye mum ene ye fra mantem for voter region. One moda ene one mu beye bi pa. Ordinary satan be num asom. Na bana monto no ne se fata so obetumi asiesie MPP ma yokodi ma maka ne nyina de dada na bedi wafo Obia meboa na bra ko bna ndo dara hosem siye nipa makoma 914 workers rescued after 3-story building collapsed at Roman Ridge. Ti bra ko bra dan a ehemu dankura makoma edu edwiriye Roman Ridge on krabo preman tema nyame ne fa afia enkanipa omo ye adwumayefo beburu du nan ko mu nyina wiye na ndo no kopie mu 37 military hospitals na afi nso eye ayasabe ahodo bebre na wo man Ghana mu a ehun sensem no enyasem kuma akra enti no ho sensem enti ndo anyakopon fa afie ma edene de dwirigu nipa so nanso nyame adom enya de obi awu a mu nyina gu ayasabe a wonom eje apomudenti yenyina we so na kuwa krata ho sensem ahodo anopode bedan ye no yemfa ni nyina emfa ensine adwumadi ahodo na aka no ni nyina entoa so anopay. Right, Kwajo anopay me that's papa. And as usual, this one is coming from the Electricity Company of Ghana. Now plant maintenance works in Greater Accra region. Nyame adoma watchina ehini me bosomino there to so aduasa 30th of October 2025 from 9 a.m. to 5 p.m. Affected areas no Latabi Okoshi, Methodist Church, Muzama Church, Yasako Press, Sukura, Ashoman Estate, Shalom Estate, Pantine, Focus Hospital, and then Patem, Wobedumon Kania, a friend of Panon Kron, Copum Senumre, no number. So ECG, some control. What's a lab to be a question? Methodist Church, Muzama Church, Yasako Press, Sukura, Ashoman Estate, Shalom Estate, Pantan, Focus Hospital, and a fin in Patema,
wodum kanea no ayensie free anopa no kro kopem se nwumere no num bebo. ECG regrets the inconvenience that will arise out of this exercise. So way every ECG wo. Ti se de we canon no. O kwa o fredia. O main switch na ye den dum no. Na ko obeba no ma prepare kira ma. Enhu hia pam. Na no pay memfa nchiama ya sewa. Ya sewa dodo afre no Barbara eye Cranton o Kumase na o se o tie life pa. E na eye ansa. Susanna ansa ewo ekropon ekuapem anope utie yen enti e chia wonom se o mutie enso ayenso se po masem right adwafo so a edi free awoshi waterworks wo se benkan cho se kwadwo anope uchi apa samebi no wode laka dasika so Odi aka wodi na laka dasika ne yemi ana se se obi se bisem bibi ni ade a eno na me ye laka dasika nso se adwafo so a edi free awoshi waterworks na wode ba wo se samebi laka dasika se e se na ma agro no so ano se trading right 44 minutes after 7 a.m. here quick commercial break here ba anope ye be dim komo court won sensem ye ba Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise ede niyama papa bo se ba ne ntade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wo mantade ladies top emema ene mba jeans ye wo bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports t-shirts ni nyina aye Abibek Enterprise and the bail aba ne boda from fofofo wo so bra betubi na gisika gu botom yesi adepa ene ton ho ni nyina wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chehwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_Abibek bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Demom Kai, Abibek lines ning now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. Everywhere for everyone. Ekunim diemre no asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo na se mia mienu so na wankasa yi no ma wo pe fa mobile money ti aka enu ano no wa beka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com e wo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba open asem se wo Ghana fa mobile money ti a se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka di ti a ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenya lucky na lako bebia shawo ho so enya ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so. It is in baby. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one semtia one trail se wo bebe ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia mehwe bebe a se DLFM Plaza Bar
bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. 1 Wɔhɔ. Afei yɛwɔ modern event center. Yeah, you're very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Set weekend piano, live band music. Yeah, ahomika wom. Nebe shekiu ama waniaje. Etwegusa. Oh, the Ofosu Event Center. The Ofosu Plaza Hotels de Edain Papa. Independent de Ebuso. Inti Sewope Hotel accommodation with a serene environment. Yeah, ubenya wa sumdwe dia. Ye bia ye punama. Afei ye wa 1 bedroom. Any 2 bedroom apartment. Yeah, ubetumini wabusua abetinem for a limited period. Afei hwehwe the Ofosu Plaza Hotel. Etwa kwan ewo obotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo Koforidua. Ebrin so behu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Eni di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye wo frafra ha. Ubetumi afra yen ewo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712 hash, luckiestlotery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your #1 breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Tanzania, boy.
Let me from Bono Asiria. Let me say, you know, Asiria. He said that for the boss. It has to be. Dream of a country man. Give money a country man. Young man and heavy. And why is he? Yamisha one way shower. So we don't know where that's why. Rambo Eugene and Kia. Holy wine. So Yamisha one way shower. So we don't know where that's why. Don't force you out, don't be mean. Holy wine. Mom, I'm going to be Yamio. And you are the mighty Brahma. Bekana Krumpa Moaba. That's why you can't sign me a code. Wanna get right here. Mara wow. Bekana Krumpa me a bar. That's why you can't sign me a code. Bona Joya. Mara wow. Bekana Krumpa Moaba. Ebedi Amra sign me a code. Yes, so Yamumba. Yano Yamumbo. And it's all the Breakfast Show 106.9. Ready for ready for me, me watching me for tempting. As me tears, so Yamisha one way show. So the Munisha one I put down Prince Goriate. Body wine, son of Goriata. Tabina. 45 minutes after 7, I don't pay ending. Come on, crowd. I mean, no one can give us speak capsules on once and water. Give us speak capsules. Premature ejaculation, sexual weakness. That my dear was so to me, National Church of Web Memo. I run it in. I give us speak capsules, sexual weakness. Then give us cold capsules about very, very effective. Was this in the year, what point one personality to what? What do you know? I give us cold capsules. Give us about me chance, but no support to immune system. No. I could see malaria, typhoid, and I fake jaundice. I know what did your man know what did I'm saying, hey, Mario, we are bopa. I say, give us a bamisha. I can no lose appetite and what to me to be the bar. Drugstore Obia pharmaceutical shop Obia. What's up, Kabi? I give us a bamisha. 0543 222 470. 0543 222 470. Give us speak capsules, give us cold capsules, give us a balmy shot. Now I experience the ultimate in comfort and luxury. You're for Plaza Hotel. You're go for the chairman of our button shop. You're a buri actually a son of your dental for comfortable and luxurious rooms for her. Conference room for all your conferences. There was swimming pool, papa, Nina. I would you for Plaza Hotel. Restaurants, papa, local and continental dishes. Nina was Sabakabi with you for Plaza Hotel. And it was a front penny for a reservation, the Enquiries. So, baby, papa, Hodia. And one of you for Plaza Hotel. 053 04 58834 020 7979 461. The Ofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. The luckiest Accredited number 1 to be a to be. For mobile phone CCR, dial star 712 hash. And it's your golden chance. Luck is everywhere. Options in the no option 1 of option 2. Option 1 kasana woto. Option 2 woto amofufra. The luckiest Accredited. Also the agro be what it. I know. Also the agro Nanja Chicago bottom. Or dial star 712 hash. I want to agree once to me a debate. When them say what to agree and I say what the agree be. Tickets back over to me when you're 500 times the amount of money you stake. And I feel whole community and so.
and 10 times the amount of money you stake. So this is your golden chance. Let's up all. For Slack is everywhere. The luckiest credit for mobile phones is here. Now dial star 712 hash. Now who's with the agree, babe? The luckiest. For Slack is everywhere. Now so be Peter will be a YFM. Will be a CC the hot. I'll be back Enterprise. I'll be back Enterprise. Now we've got wide range of clothing and accessories for everyone. I'll be back Enterprise. And Tadia Bia will pay Biano. Then now I'll be back Enterprise. A man Tadia, man Tadia. A man one top, one skirt. A man jeans. A man trousers. So while I need the ending, I'll be back Enterprise. I'll be back Enterprise. And Quadampa Bois. Underwear, school bags, tracksuits. Our bags, the only two cry, dear, just say. When you come baby, I need to do a back Enterprise. Bed sheet, pillowcases, household items. I want some back Enterprise. You're a check line. I've been done total filling station. For Abibec was 053 812 9775 020 815 6691 055 902 7012. I'll be back Enterprise. Home of quality bills. Quality you can trust. I'll be back. Oh, I'll be back. Also for the chair home. Also, Brabba Junior, my papa. No train and go pound. Sabekada go cram wawa. Everybody. I show a hint. Wow.
So why to me and the monsieur? Lumba is supernatural mineral water. It's behind every fall. Answer Kabi. Every night, I want the monsieur make sure. Say, ensure your Lumba is supernatural mineral water. Better be a woody, a puntro be a water. Program be a way be a done. So we hear ensure come a pa. And ya several hoa. Your Lumba is supernatural mineral water. Your bottle and your water shade. I'm if I'm paying for now, man. If you want to place water, if baby, I will be a supply will be 0555 27 4757 0555 27 4757. Your Lumba is super natural mineral water. And I pay and show back what you're some maybe at Nassel. Official at Nassel. And the discussions near the brown. Brought to you by Lumba is supernatural mineral water. Always proud to be associated with the discussing segment of the show.
for me, I would go. The minute me watching me, put anything. As on it, yes, you are. So the Misha one was show. So the Munisha one I am. I put down Prince over your day. Body wine. Son of Orienta. Tamina, Umbawa. That's why in Tanzania. Mana Jaradia. Mana wow. Seven from Pamela. That's why in Tanzania. Bona Joya. Mana wow. Seven from Pamela. DLFM 106.9. And time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Quarrel with your wife. Just play that Lumba's music and you'll be fine. Mr. Speaker, even if you want to go and do galamsey, play that Lumba's music and you'll be encouraged. Mr. Speaker, the man is a legend. If you want to know with your wife, you have a problem, just play. Odo me pewa sempa na abwa here, pem 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 pem. Odo me pewa sempa na abwa here na mpira di pantia. Me pewa sempa o ya na wan kira di pantia. Na de me pewa semu bebre. Your wife is good to go. Mr. Speaker, munke babia di pa akoshe to krum. Mr. Speaker, this is for the Galamsey people. Munye babia adipa akoshe tokro. So you know that you know where to go and harvest. Mr. Speaker, so as for that Lumba, if you're a young man, Mr. Speaker, if you're a young man and you want to make life, listen to that Lumba's music. I'm telling you, if you play that Lumba's music, Mr. Speaker, you'll be good to go. We are doing things out of the ordinary for an extraordinary human being. Mr. Speaker, forgive us, but we are mourning the best of the best. Forgive us, for we shall never forget the name Charles Kojo Fosu, a.k.a. Daddy Lumba, a.k.a. DL. On that day, let all of us be present to mourn him, wherever the funeral will be held, whether in Suta, whether in Kumasi, or whether in Accra. But I wish the state will give him a state barrier here at the forecourt of Parliament for the people of Ghana to come and mourn him. And I bet you, the streets of Accra will be full. I went to the gym today and everybody was playing that Lumba songs. You move all the parties of Accra, people are playing that Lumba songs. People are weeping from Ghana to Germany. And people are weeping from Bolga to Accra. Some people who never wept for their family members wept when they heard that Lumba died. And it's not because they knew him physically. Not many people even met him. But the fact that he brought joy to the hearts of many people in Ghana. Mr. Speaker,
Lumba brought joy through music. We are doing politics. I believe we shall also bring joy through politics. But for Lumba, he has done his part. He's a great man, and we should not forget of that Lumba. Lumba incarnate will come one day. But I dare to say that he may arguably be the greatest Ghanaian musician to walk on the streets of Accra and to walk on the streets of Ghana. I thank you, Mr. Speaker, and may God bless all of us. And may his soul rest in perfect peace. Lumba wakancha go wa braduani siswo Lumba no ka say onipa bajini dini mama mepe onyinchire woye de obetimi imiane so anu okọ owo nsanya to so mo jejeje mu nsai okọ anke abrewo Lumba ko jeje ni o magana me twa dwadwo kana maye du nsinabu o wasofo wahinini amamu bani fo aisha Lumba mo isha wa mu hu oye no me aisha Lumba mo sha de tina mu ya wo obanche bo adabi anyani o adabi ametri so ebue na ebue eja Ghana ma yeti ani enti o ya ni na akatai asansa akwa didi awa ma sani afo ya no wonye gatachie chas ko da foswe adia cho mebi o ye dadi lumbe ne tia cho mebi o me frabama ye biagwe ye chas ko do foswe adulumbe na oja o masenie 106.9, 17 minutes after 8 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. Na pɛ me kwa ama na so na femi new ra Ebenezer upon ending komo or ye DLFM that the Lumba na year ebaso no that the Lumba. The CEO of DLFM, Charles Kwajofosu, funeral planning committee no or your member. Ebenezer, good morning. Morning. Na anope wa pomo te saying. Obia da Roma, aliachi. De nyankopɔ ase. De nyankopɔ ase. Amara upon asɛm fie endra mokopie mu court. Twamfone ne kakra chen den na course wo court ho. Okay. Kini msimi fa kwanyes na minchia watiefo ne wa hwefo mo DLFM se DLFM die. Awo kasa manse nyeti edu akirichiri so. Na memo obi aswache. Nwa ya Obia da Roma. Ikopi high court or court room 5 28 and yeah quite no be a question so ti mama kusia sewa ne lawyer fellow William Kusi ona egdika kasai. He spoke for almost 2 hours. Almost 2 hours. We were in the year. But I was a friend also. Or catch my minister. We were going to speak for 30 minutes. Then the teacher one said, yeah, mammy, what's in you? A lordship. I say, I was a penny Enquires. Na Enquires na I was a penny would to me or a phone so. Or I would to me were yen munina. Including I was a penny would to me. What chair or bar was what chair dear, I would dream. I would bow so you kuna. I did when you kuna. Intinitium ne de kwesi no anu ntino ade Obia de wo soro na humbo brone na do ya dawroma empa ba ye ba mu se ya bibia nye boko na enkobasi bitu date bi asha Daniel ade no kofa disappointment bi a yenua momo abruchira ni ade ba no bi hu se ticket won se sanu so se sanu intinitium se nkunudi na ba na kopo de seria asia frumuma no ka sei enwa mantima ma akra me do kumasi because o se antoto ye bi
afa yi ne ho enti titim say court obuama abusu pani say onko ye na yi onko sie ne dihie na yi ntutie bia so ni nyina hye nsa January. Right, so Oropo Mami Mbusao, so data funeral planning committee mo share you know what does Sujina was say date na you know and one on the 6th and 7th of December of Baba Yala Sports Stadium and 1 year tisa na otweda no adofo baye eba ye na ai na otweda man ye bokobo kama yanti ebi de bia mafam so obi apra obi akwa wize no san ye expect adofo nyina da diluma na adofo nyina akona busu pani da kofi osu buahin ko so otone safre adofo nyina titiri kumasefo Mosi enfamra ajebo ya dimwadi abremu egutunfo kana ebo dian mapaja imu ede mwadi abremu nti ayenu Baba Yala Sports Stadium on the 6th and the 7th of December, the first week of December. Right. And ever so date necessary. The right. And you know, I'm not copy more court, you know. Sisi ano bibia de na kwa ma court ama tumi say abusua pani mo wusu ene na busua betumi aye yie no ho enhyehyɛ a bibia de na kwa mu kama pa anu anu se no ewie ye no abusua pani lawyers no ebe kasai se ka frate abusua pani so ankasa so ma ebe kasai nti anu anu on the 6th and the 7th no bibia no asesa ne bibia with my assistant bio no okay Orapo ma membusaw bambo ho nsem security wise wo be Ghana for boss wo bi a wo be Kumase on the 6th of December for that the Lumba you know bambo ho hyehyɛ no say na tie ura ya call Jubilee House no chief of staff for the come here say that Lumba no it's more than 6-step barrier. Do me na shoye. Sa bambo no boy, more police for soldier for and all the security service in the boy who ban 1 week na BBNC no. Abana sa shebo. So Kumasi security very tight. So nu ya bia seb ka flash. Wa plane. E trim ana pass o plane. So Baba tutuasi biawa now na se de oni obabu amuye oso betwa police for soldier for omu nyina betwa all the security department on betwa na me expect to obi as be na adwum sa enti obi is safe obi a hunka and say when you deploy over 200 securities but when it be more than that. Okay. Obia ya reassure Obia say Obia for Obia should be at him. He'll be able to see. Come on. Okay. Orapo wo kasa no say enra court esam ehye abusua pani so no wo ho kwan che dio wo be yekuna. Yes. Okay. I don't know chemu kakre. On say the start here, you know, abusua pani ka say na yere ke twani yere pani mu nyina ma ye ukuna cause ko na abusua no yempe ho asem so can one of the respected family our Ghana I want to mean ye film abusua pani ka say o yere ke twa a o dobru ni ori pani mam sewa Obia amra emeye ka for do modum tell na otweda mo tena se boko no enam se entiase bi anya dwuma na mai kopie
court no I court almost time I can say yanko and fanko fini ko siesie because it's more like a theater but also Papa Chia Roma one penny was one penny that no see classes are court near court name say the Mokano and Sipo. Now, or up on me to one, what's it, Papa Chia Roma? I don't know, Chemuka Cray. One in the solo on the sorry war, I have 107 penny. In what capacity? So do bring in your ear. Until we are Lumba and Lumba and on Pnima. Okay. On my child with you. Okay. Orapo, Mamimbu Sao, Minimsaw, your funeral planning committee member. Now, that the Lumba and Dano. Okay. That's all your Bushani preoccupy. I'm any problem. Some okay. Anna, missing a chair budget. Our committee. Oh, okay. So funeral planning committee, no. When I would chair budget committee subcommittee, no. Yes. That is a budget here, you know. I want to train you now or funeral planning committee, no. When I done, no. Sure. There's a worker, so we need the worker. I mean, we 2 million much you. The no budget now, or coming to me one. And she sharing near ma, would you go aquam? My yen air basso, send you what you can no. Bronya bosom in a dead Tosunsia on the 6th of December. Pepe. The Bian sign. The Bibia to Mrs. Sandy. Okay. All right, and I pay yes, I will be. Na yenim se wo bankran wo ban so so a ye benya wo studio hana fe ye din komo na fe hihye bia na modi agu akwan mu ananka e ba so on the 6 no ye di san komo no but asa na be kono de obeka che Ghana for tutu one a wo tie DLFM anapai ye me ka che Ghana for no mu tie mi bia stress anu ya me sa sire frem me say ye funu no ena ye se busu apanu nkoyi enkwere yi ni mum asu hu obayi kuna ne die yenkan obi baka bi aboa obi uti social media so ese abuzu pani enkoyi funu nkoyi na yi na emum asuhu obekire kuna ne die yenkan no ye baka no no obi baka bi aboa ya se abuzu pani nkoyi funu enkosi na kuna die obi kuna no abusu pani wo sa tumi no enti me make it clear sasa speak abusu pani ebi to be chusu so dobru ni na ekoyi kuna wo se ma me se wa na ekoyi kuna wo so munya na ekoyi kuna wo se obi aso ekoyi kuna wo abusu pani na be disade okay enti me mo bi ai clear sasa akwa na busua no abusu pani kofu Sudan no abusua no ana ye chusu do bekire we kuna nobody can decide for us. Yes. One. Now Oga said nobody can decide for us no. I said ebi mo shechira omo ye bibi on. Said before obi decide my say mema we nyi bi me na me we say nobody can decide for us for now as I speak. And I'm speaking with authority. I see. Tia ka se mfiti ase kan ye no. Se funu no. Ani ye yo no obekire kura ni kura no. Ehye busu ne nsa no. Ni nipa bi gini. Kwase ase. Tini mi di asem rof. Di ase si ni tumi bia. Busu pani ni tumi wo funu so ba ko yi funu. Busu pani ni tumi se we be kura yi tuma. Ni di asem. Social media di busu pani asem friend to pack.
Bushopeni California the other. Now, they can't with authority. So Bushopeni and you choose to be you kunani when you kuna. Kate Cruz. Actually, nobody. Yes, Yanko Pamba. Before when the season. Yanko Pamba, yes, I said, yeah. Even the way I see. Yes. That is a by now. Nobody decided that. Master, you decided that. You decided that. Mate, alright, when as a point of here, that's only a doing come with DLFM and Yankopon can Honafi, one found bedroom Accra, Wobanson Swa, yeah, bed now studio Hanafi in Komono, Yadin pa, and as the chairman of the budget subcommittee, you know, Yadin Komona Shaya, Mudiagua Quemono, yet to me a Dinkomo Yipa, Yankopon can Rebin is open. Yeah, that's a pa. Nasa, Gumazes was yes, Chidi. Bam 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 bam. Alright, but as our point, I had an pay or your funeral planning committee member and the one in charge of budget, a bada de Lumba, a and Shishena. And I pay. Ishaba Quadio Samibi at Nasi, Quadio Marching. Yeah, me just a bracover. Coffee Marching. Good morning, Hitman. Na Andra was your penny or Wusu Kasaya. Yentia was your penny. Sure. Yaba, Nafi Yadin Komo. What to know at the Amaya, a yeno, the name of Bushia Continas, the Bessie, any a bay. Obia yeno quine, Yabim, Ekadia Bushia Penny, Ebeka. Et the moons and drop for also. I did the Atamono Baby Beno, in Jai. Obia Bushia Masam, Moya Sa, which are paid to them. Most sorry, attempt the dear, as a bet me I will be brave. And it knows they say, caught in a carry. Yampe attempt the dear, and some dear, or see and cosies. Yet, the Anasi and near Busian in Abacabo. Naya, dear, yet, no Busiana now. And Copasa Daddy Lumba, Yen, we are no Busiana, ye pe Busian, a dinka Pumuka. Me Casarana Becasase, ye tiensam, the brave flying fee. Ye tiensam Tiamania Mamre. And also any of the Juma. They are kiki Juma. Making sure say a debia Anthony a dam lawyer for almost what I say. Judge and same lawyer for Casa. Still ye peace. And yes, ye did be man I is here. Nay, ye peace. Peace in an idea, Jinam. Santa Yeni and and then drop with one and move about Ama and Yaman United me pay. Was your penny Casa? Na just the year peno, a year na ebasono. Quarter man who quine. Say you know, embasso. Where there's that tabi, ya tell some then there. 14th walk or say to the second, Nana Santini, or say Ataji, and a wati dende. Nana Santima for him, or say both to the second, or also say or the chart for. Anidaso Wɔhɔ, yeah.
Obia swa na menya Jimmy tree. I did what did share baby. I did what did share baby. Saint you attack you they say I'm the man okay kabisima. Alaji mina so atadi Maria dende atadi watadi atadi watadi atadi watadi atadi watadi Jimmy tree. I did what did share baby. I did what did share baby. Saint you attack you they say I'm the man okay kabisima. Alaji mina so atadi Maria dende atadi watadi atadi watadi atadi watadi. And the senior ribbon is upon. I am member of the funeral planning committee. Cannot atadi yatidene. Ye elba ye beye ebebaso. I'm caught to decide say you know ebebaso. Inshallah God just me be atase God. Me mo achi biem. Mejo so he. That is atadu yatidene. Oh send ye. Wa hwe aden de say what ya sempa. Na je say atadwen so ya de e de pa. Ana be me nche evangelist Papa Shi. What ye ne nwum ne mu nsem na. O se aka ne no na onim say sa na watadwe na e de si. Na me de ma no keka besin mu. They say na atadwe no. Ono nso na ba koyonso. Anadwe koyonso. Papa Shi. E ba na nwuma e de o. Na nwuma e de pa. Ye te ne nka che. Nti onya na. Kwajo. O ma ye nte ne nka. Highlife. Call me evangelist Papa Shi. Yeda wase so ba. Call me evangelist Papa Shi. Yeda wase. Thank you. Call me evangelist Papa Shi. Kwajo yan traso. Right. Enti no said the enyo ne tie na den esi enkomo no so. Yemfa nchene na ase me yetifo amutie frɛ chichiri ene banche yen. Na na dwuma de ne ye dedicate dia ma yem papa dade Lumba. Said the bonem no yem papa yie no mra mpanifo ebetena ase na wono be nhyehyɛ sɛ Yankopɔ yɛ adoma na opanima abosome a edi animu yi ne da etoso nsia ene enson ebetodwa ewa santemantam kuma ase na yenyina akɔpra papa chikura edi ani so a itwato okra akwa no akwa na kwan krakra na sɛde nsɛm no kɔyɛ ye na eja eba ye na ɛho injunction ne ade Yankopɔn adom abrewa yipuma kwan mu ɛma sisi Yankopɔn adom yehu aginesi abetodwa ɛne wo hwɛ Mr. Biniza Opon ye papa funeral committee no wodi mutintiman akwalify ne ma sɛ isi a no court no eyi intense na free so sɛde yɛtie nyina yɛtie ye no and ne tumi ne nyina kita abusua pani a ono na ndi hye da fom enti de abusua pani no na wotumi so obɛkyerɛ sɛ de opese oyɛ na eyi na ye hu hyehyɛ ye nyina bibi bia ba ye fa ye papa yi ho no court no edi tumi na ma ye papa abusua pani pakoso ekwana abusua pani a ne dinde eye alda Victor Kofi Owusubu ahen so no ena eye no betumi akyerɛ sɛ nto benkum anase Anthony Fanti we no according to Ora Ebenezer Upon. Yeah, sure. Court nso asam abusua pani tumi so one check the obey kuna. Yeah. And the one you kuna. Say asem na court no ye nema mienu. Say ye no ya maame akosi asa wa kyerem say abusua pani ne mpanifo no etwa fufuo dia fa ne kwanchi dia hye ne nom. Say ye ne hye ne ade bi o mayi na firi mo na afi nso no emremu no no kyerem say no na ye legitimate wife no say mrama na ho kwan no. I like the word that we use, legitimate. Yeah. Mbra kwanso no say court no e ma ne kwan say no nkuto na say we kuna e we yem papa eyi na se. Right. Eno ho e na ode koda court na sisi ano mra no
ama ya tia se obi ewu no ofiri ma abusua pani ene betumi a kire nipa ono no pese wo yikuna ewe yi na se ana afi nso ye ne hihye ne nyina ne gina abusua pani nso nti abusua pani be ka no eno ene ye the final say nti for now ne de empanifo kire mi se ekwan manya atena ne sa nti ye besre DLFM atiefo ene yem papa Daddy Lumba adofo nyina ye besre mo bia kuma mubu ena mo bia so yure nho woni mi se ba sensa asem we no kokoto ana kwaje intraha wo manyim ne bia nam bia no pa wia ne anadwo ene ye papa be ye duawa ne tua manfo no kurum ha ne ye nyina ye nim dodo na nim de mekan obi asabe wabɔ no bra papa bi abɔ ne bra titire na busua eni papi tumi gya ye busua mu nsɛm to ho ebe fa ya papa Daddy Lumba wabɔ ne papa bi entisa wiase nyina obɔfo a wiase nyina di na ye wentisa na ye posa no I mean edu baby no like what ho na ahreho na atete Daddy Lumba bobra le yeso ye no wahye enti ye besre bia ko ma mfa kwanya we so entu Ghana mebunu titiru ne mebunu no fo mebunu no efo hwe se ye kase yenko obi abusua mu ho ne yenko hwe abusua obi afiri mu ene ne bra wo bɔ a bra kɔbena sira na pamedi kan ye no me se anka behu amanfo ada papa nanso obi nim obi abusua mu asɛm na kura ne yetimu ne sabe se obaye obi a wo bɔ bra na wudin ne ye bɔ wudin ye ya nenne omani mu no abe fontentanya ba TikTok WhatsApp Twitter no mo de akeka ne nti no enne amani mpa bia wabɔ bra owodin no sa nipa no we so venerable sa nipa no ye posa ne se ya na tete na tan se ye yesa de kire ye ho enye fine obi ntumi nkire obi se de wonye na ayi obi ntumi ndisade mabusua bi se de ye one amafa yen hye ade we no nso ye kan abusuabo ene abusuan nsema ye nyina anya hwekwe yesu bi kakra wo primary ene JHS ne ade a abusuabo abusua bia wo ne family head abusua bi di hye firi ma abusua na wo kwan ofa so a ese ofa etutu na eyi ne hyehyeye se de American ye besre Ghana ade hye a matwema no fia sepen obi atwena no sepensa ye papa abusua mpanimfo ene mutumi fira abusua panin Pokoso ekwana busua pani Ada Victor Kofi Owusu Boahen ekaje ne se oya busua pani to pack na mo de to pack enwuma toase ama no oh yes I'm telling you I'm to pack enwuma toase oh nothing abusua pani mua me nka nkyere ga na de hye se busua pani ekwana Pokoso busua pani no abobra o me na me ka kire wo owo ma e wo outside owo dan owo papa no owo mansen wakra ha egobi wokumase mira me ka kire wo enye obi asabe onam sresra de nipa hunu bi keke o mu amutie eye onye nipa hunu bi keke wabobra ene papa abusuafo no obi ne ho asabe be ka so onam kwa ho sresra de funeral committee fo na mu hu wo sa no bra kobra obi a wo mu bia nim nyamfo obi ne ho asabe oye kwhwe aban bi keke o enti ye besre sa atendie ye papa abusua mo pese mo titimu no Nyankopon adom it will never succeed enya adwuma obi antumi tete ye papa abusua mu da ye ma me odobro ni ye ma me akosua sewa fosu eni yam papa ma obi antumi tetu mo ntem da and it will never work ye papa yi no e ba so se de mpedifo aka no for the benefit of one man wo matuni in sisia wo tie Anidaso Wɔhɔ obi adwumadie ye ntia abusua pani endra nsema wo kan ye e wo court no e dia maye aye no menim abusua kotena se ye pese ye ene ye beye obia ne aye no kwan ya bio e ka de abusua panyini e beka enti mu nsantrofo ro so adidi atam no bebrebe no njai obi abusua mu asam mo ye yen saa abusua panyini same mo sori atamdidie enso betumi awu bebre eni ti no se court na kan wi yempe atamdidie ensem dia osi yenkosiesi yede ane se ye ne abusua ni nyina beka bom na ya ade ye na abusua na tena ho enkopa se Daddy Lumba ye ntie ye wi na abusua na sa ye pe abusua ede nkafumuka me kasara na me kasa se ye tiensam bebre firi ahifie ye tiensam ti amane ne amamre eno so ane yede ye adwuma de yemfa kikikiki nye adwuma yo abusua pani so no amfa kikikiki anya na adwuma kwado oh enti asama America no ya besre media nka metumi me wotumi a nka Ghana won abe fontentan no
anka nipa pi entumi nya kwanya enko online bio Ghana. I am telling me see me nyi tumi ntia na eya me ja se me wotumi a ka Ghana online wo hye ase a wodi nsem hunu na na ya track you down wo nya access to internet bio kopimi so be wu afiri wiase se me wotumi a ka sa na me ye nkruma anka mechi nipa de na to prison ema na dem ne nkwa na nyina true nsem hunu ne defamation ye gu nipa bia wa bo no bra papa bi enye papa da Lumba nko a o nipa pia bobra asofo binom ahemfo binom nipa o ma bobra gidin wo manyimu obi nya ban ne ketewa bi na okotena ntentan no so a nsem hunu eni atenie ko otwi bra breman tete abusuan ntem adan sempanifo anso asade we ya no Ghana ba bia de yekono ha adwen pa ene gu o manya nim ase ene afia ho ba mo nsem so atwene tu asen mu I'm telling you yan security white kwa ye fa so ja nipa mo obi aye de opese sabe mu aduma krom wo so tumi chi obi wi free nkwese hwe no Kodo message we ha no ma Trace nyame do obe the message about also you can see that the Lumba was very happy yesterday. That is why it rained yesterday. God is in control. You see, mo amanya kwanya amanya internet no yesere mo ene obi ti Ghana na oye adwuma abruchiri mo use no wisely de otie mentem ye internet no mo use no wisely mimiti we me nka the last time kra me call live on my phone that's me but se wunya kwanya create something na ebeye beneficial to obi a wotie wu no benya nyansa esua bibia ye den every mo the lot I bet me discuss through the internet but obi papa wa bo ne bra obi abusua wo hwe nipa ni bi ne ya bia ne se de ono ankasa te ne si egu nanum ne nipadua ode te ho a wanya hoden e sopa yam papa da de Lumba ne na abusua bra ko ba ne mu ya ne mu ya pa enam internet abafo nti na band de kitua bi wonya bia benya kwanya nti na wo gu nipa ni mu ase da de Lumba den wa ya Ghana fo bra be na papa yam mo wo se wo hyedem etonwom ema Ghana fo nya so mfaso mu wie man ka de waye wo bu mu wie a mon ka de waye an eya yedi ya opi kwanya hodo a enipa bi egu ya papa ni mu ase ene papa abusua ene ne na hokafo egu o mani mu ase na bi ka ne ma no eya me ya pa ndi se wo papa bi ene wada form ene nka ofi say obi akwatena baby ye ne sa will you be happy just ask yourself ya papa nka ne banew ene ntinka wo sode anopa na wo beko ye ba me odobloni nka wo ma me no ye ma me yakosu ya sewa ka ya wo ma me no ana ye papa mai wo na nka wo ye papa da de Lumba ba na be so da anopa na ye de wasi baby ye we say ya will you be happy just ask yourself because we access to internet intini dia pen aye right. Let us put a stop with say your papa kan ye no ye nyai ni ye nyina ye hwe de abusu na be ye mfa odo e me ye papa ni ye nkosie na yie no ye mpra prachiri na ye nyina ye mfa asomje ye papa yie ndi betumi aka no Mate kodo me da sia no. So as we speak now, it's confirmed on the 6th of December that the Lumba eba so e wo Kumase. Kofi tell atena se Kofi ubleni ya no pay Enquires. Hitman me and me the baby say finally court etimi make a decision no actually say nyame adoma on the 6th December no e ye ne she busuan pani sa ne busuan pani person de ye ne bia on fanye cause on ye ne de she on ne de she da form na Hitman I think say Ghana has you know ye de nyame bi di agro in a sense there are some people bi wo honumu or crampona say ye kase crank or say ye chiom gum yeah e wo say ye chi bebregum sebe obi ebusuan asem unye busuani o kasa uni proof esan say bloggers etwa ho ehia nti no na ne ope na ogina honum na oka ne ope na nsen sister ba ko be kan bebre owie ye na opacho so onim kwan ofa so kura ko pie court honum kura ko di isa nkomo na Hitman he mesre enkofo we nyina wo se yetimi chi omugum na omumfensuye nyansa na ebi omuti ekire so mfensuye nyansa so obi ebusua asem enye wa asem oba akwa kohwemu kuran ebi de kra omoten kuran mpo no esene ne a omoka wa asem ebi de omoten kuran mpo enafom sabe ya papa oye nyansafo o start bonyum enye ne ba ende wato ama ebi mu cramp or dropping the first album, the second album, third album, could be crying and war bimo. Nanso endo menya no enya bando 50 megabytes bi etimi be tron your mo pe e o post ase e kan your mo pe
kyerɛ no esan sɛ wato na Hitman these people nyinaa no was said na nka etimi di omo fam na kwan so pa no mo mfensuo nyansa obi asem da ho a wonso obi asem nam ha obefa baby fufuro obepe kwan fu Friday afa so a wo men ho kra unnim asem nimu unnim mu ebi bebre no krampo no omo ten kra omo kasa krampo obakotwem afana kra nware even dating relationship omo wo mu krampo omo hu omo ho ano nanso ende omo nya no ebe kan obi de na Hitman yebeda ebusuan pani ase ene ebusuanfo nyina ase se sisia no final date no omugusu gina baby a ye gina na it's confirmed now. It's confirmed on the 6th of December. 6th and 7th of December. Ebaso Kumase Baba Stadium. Na Hitman ye nyina ye ko I think ye kra de be dru okra no ye be contem. Ye be contem be first kra na na ye Kumase. Ndi omomra Ghana fo nyina mra ko. The last respect. Me podie me say 6th December no Lumba that the Lumba the last show obo the last show obo in no mumra me fele Baba Yara Sports Stadium right Kofi in na yem fire last respect Emma the icon Mate me da se no pay ayati enti o ya ni na akatai asansa akwa didi awama sani afo ya no ye wonye katachie chas ko da foswe ya da to me bia yeah, daddy lumbe ne tiato mebio. Aye me fraba ma ye biagwe. Ye tiato go do foswe. Daddy lumbe na oja o masenie. Yasi ma bakawe, tiato go do foswe. Gana ma bakawo ko do ye bie. Ya me sabe ye. So as we speak now, it's now confirmed on the 6th of December, on the 7th of December, Kumase Bamara Sports Stadium. I want to do Lumba, you know, Ebaswell. I'll pay you. The ribbon is upon the funeral planning committee member. I confirm it, will show you something. I am for course in the Kakra 0593406565 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, sir. Me ba chef Frozen. Nana da ko ya dom dobro. Nana ma minti wa no pay. Na no pay de e da mo asene adwuma ya mo ya bo ama Ghana. Ina sida ana edi ma ya papa abusuafo. Se ba bia akodro no odo ane ntiase omufama ye na ye nso a ye do daddy Lumba no. Yenya anije ane odo emfa meboa omo ayibre no. Right. Mate me so me da say good morning. Good morning, DJ Hitman. Me ba chef Frozen. Yeah, family mama me say free my laptop. Mama nti wa no pay. Yo nyankopon nsira mo ne ma pa mo bo ma DLFM. Mo wa pa mfo nyina. Na emu e ni ti asem. Ya ye do ye papa. Ye da futa na chi. Nti na frega na man nyina. Se dia sempe ya be. Ye nya me sani fa ye last respect nyina. Enfo ko te papa chi. Na ye sra ai ko fo ma omu hu sai omu ndi omu fi asem. Obi afi wa asem o. Omu ndi omu die. Ento no mkoko obi die. Na nyankopo ata soro gusu shom. Omu ti so musuba na omu ma papa na sumu nunu. Nyanko kra na fi. Nyankopo nka mu. Yeda mase. Right. Yeah, so yeah, that's no pay. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. Gideon ma minti wa no pay. And I think already din and I think already din. So I'm thinking one na kuru akraka. So mo bade di Lumba yi. Obia ati asem den ne. And I think already din. Na yesre adofun say ani gena no manyama. Omo fa sa emra. Eda abusunya pani di ahye no. Na me kusuma sere say abusunya pani asem bia wakache mbe 10-20 minutes ye ni no. Oh ede e chanumanam. O se me na me ko bi say ne abusunya pani ne sese ye ya ne de ni kuna semu. Ano si de ma sa bi give me on. Na ne on please emi enye yi ne ye de ni ye kuna na. Ai, I want to abusunya pani agi mu do. Mate
Gideon, may that say, and pay. Good morning. What too bad? 0593406565. Millicent into affair. Or say Sammy B, indeed, you are very, very deep thinker. I could second none of the widows, but you stand as a middleman of peace. Well done in Shabba Kwajo Sammy B. Lady, your friend Millicent into affair. Messenger, what you about no pay? What you about Jumadi? So 0593406565. Good morning. Good morning, Hitman. Kovima. Bragwamna. Mami Tiwa no pay. Bragwamna only say you have the late Santo Oka Assembly. O see nyansa do e Jimmy me boa. Ubia me se o Adam o so ya o. O phone e di asem for why. Me fan di asa o ye fie. Oni nya me adwuma. Me that say. Good morning. Good morning, Bragwamna. Me ba che frozen. Tama come to Mrs. Mita. Yeah, Bragwamna. Ya da yame ase. Anope mo abo adwuma pa o. Mama bibia pande kwa so for mama yehu ne eko. Ya koma so ato ye yem bibia to yi. Masum bedweme ko mo mu firi mu wo bibia me o shop wo no. Ena me so kwa akoto wo. Masum bedweme pa na ma bre. Mi didi ku anya me de. Na me de yame ase se mate ase mpa ma me so makoma ato me yem. O my Ghana ye nyina na ya atadwe. Ya se dende. Erade nka ye hu na edi enim no. Ye ntimi ye mane ye se. E de yame ase. But good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che frozen. Apom. Yami ado me hu ye pa. Ya de nyame ase, ya de nyame ase. E be sere etiefo. Ene ye ngaye ka bia ye se. Sabe enko akiri. Na dwufu nsi wokum Yesu na ya kan dinga afem. But oji dinda do wa ji dindeda. Ebusu me se me ye soronko. Unhu ze obi awu ma obi timi kese ase amese mpa wa yina so won yanti bi da na nti e be sere beduri. Ebusu ni sigensa na yina ya tam ya de nyame ase. Adwubrɛw ɛna yɛn a tanka kwa mu sɛ nso bi kesi ebe ya ka yanchi wongum yɛn so yɛn to yɛn bɔ kakra ne yina fa aso dwe ne ɔdɔ bɛ akɔ yɛn ka mum right ayi skra yɛn papa right but me that said 3 more minutes to hit top of the hour 9 a.m. and it's still DL 106.9. Good morning. Yes, man. Yes, sir. Me patch your frost saying. Yes, sir. Me David me kafefia. Me patch your 30 seconds here nko. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ nkunimdie at least aba ama yɛhu sɛ data ebusua brɛ sie mu ni adeɛ no ɛne wɔn a wɔsɛ justice anim ewu ase na mmom adeɛ a yɛsrɛ ɛyɛ yɛn nyinaa yɛpa akowie no yɛsrɛ royal na odi yiripenyi ni sɛ onja disrespectful character. No. Hold on. We are not attacking personalities this morning. I will show you soon. Me attacking the personality. Or making a comment. No. I know they are who cry here. And you are no crying here. So. Good morning. Good morning. Me ba Jeff saying. Pastor from Abigail. Mami ti wa no pay. Obia masama. Oh, and none of pay driver yes. Say I asem de. Say papa ye never to life. Yeah, the radiation degree. Nakika no eswacha. The radiation. Me that. Mate me so me that say no pay. Good morning. Good morning, Brother. Yes, madam, me patch your frost saying. Patch your me sama me katefe ko phone. Mami ti wa no pay. Patch yo. The nyame papa. Since I'm a patch your wadaro matchu hu free radio no ho na. Otima so a why? Yeah, the nyame papa. Start me call. Nyankopɔn ni woni bi ansem ti wadi asem no kama ma bibia tetezi de nyame ase papa ye disuo yesere busia eni omu no munnim ni omo ye yesere omu bibia e be ko si bi omu ma ye hu e be ya hoboaka yes me dia trend that ye and no koswati DLFM nhyehyɛ ni nyina abɛte wa ha ye pa wo be ko fon dia nko ama didi wo papa mate koswati e da se. Good morning. Good morning, Bragwamna. Me patch your frost saying. If I show mama asia to me. Mami ti wa no pay. And I pay me tonyum. Nemo nyum na ebi aminim to papa de bia be fa bia e be fa ne sa. Tony onko. Kunim di wo ma wona wo change says. Nani moja no aje ye no bi. Inti nana semno aye ye japade kesi amaye
isi mumayenso ayeyi nyomumano na hindi ni majano seno yebeso hallelujah dinayekese. Amen. Why are dear what to nina? Good morning. Good morning, sir. Me ba je fra say. If I tell you from Stephen Ohineba or say Steve ma minti wa no pay. Me ga tati asante achim agogo. Ma minti wa no pay. Me ba say na aba to anyum so amaka ya apostolic. O apostanka obehu to. Me da say na anopa me say yani age DLFM am say mo bomodin amaya tie nsem agega anopa yani dikra ya tete ya mo ya mpaba na me say abusapani. Sa onya ne bro me so radio so kata no so oncha so sabre ya kata mo nyame obi ahu ba bia so be puma atui omo modern say radio so kata no so be twa so right na kata ade asumdwe ba na ya na asumdwe mo Mate me da say good morning. Good morning, Hitman. Yes sir, you fra say FM Diodu. Ma minti wa no pay. Kase batem ko te dan so man. Ma minti o. Ya da wate pa na 34 hwehwe yen kondo yen na ba mu. Ne ehwa na enya no. Asumdwe yemma asumye ni eni mukan yen papa yen kwakonachi e bibia na ni kuna kwamu da basi you do yen so ye da say e yemfa we. Good morning. Good morning, man. Me patch for saying me dey am for say me kasa free so no ona was kwadwo la karasika no Tra kwa mra easy babi tu ama Papa Brian said, and it just have now by a denamiasi. A denamiasi baby said, dear. The dear beside the Yamin Sweaty Empire. Now I am my a denamiasi. A chair of the Brunin so any many now. Amen. Almost so edge so pa. Producer Miles Mabel Kakra because Ghana for one Semka. Good morning. Good morning, Black Brown. Yeah, Friday. To be honest on you. Mabitio Toby. No better me did it all where. And what them pa? Me Belanchi, man, and my Lumba to Panibina, and a pair me who said, Wakuma throw. Me Belanchi. I catch her and say, Miss Omao, Lumba to Panaba. I said, me who no crack. Oh, but Mejibiano. Why? What? Now, Omao be now, Wakuma and Mla from what? Now, the American say, Akunyana Muslim, no move to the one a modia. I must only flee one a yang, a thief one on Nicholas in the area. In the American sermon, they say, if we are seeing in a Siemu, if we are seeing in a air, and Jumadia Moya, Ghana for Yajuma to right. The message say, Ajobleo. The Kobate football, in a city party for air, they are back on the baby. You. Mate. 10 years, Daddy. Or Tiasi na uncle for can some fun and one uncle be uncle for to say, oh, come on, so for Nibi. I just say one can be fun and not do for. Mate, me that's a power. One so one make you point. Good morning. Good morning. About your Friday. Bajo ma kwa ni taifa. Oba kwa ni wubire ni yankwa. Bajo me da nyamijao. Yebeda ataku yehuati. Sorry one man to say biara wa ji biara ayeboko. Na fe ya ma busia pani ya dana se papa kwasa busia pani a wo apotre na wo pe na de ewie no wa ko le bo ase enya ho apotre ama yi ato awie ama bibia be ko so jojo esa se de Lumba area no e na ni nsaka no e de de nyame ase papa amen me da se so watumi afre me Belanchi live on Facebook and I pay what in the message about or see yep we want to dance with that song from that Lumba and the man just mentioned that the haters can go to hell for we care. That this funeral is coming on live. Maybe Belanchi and the message way eba and pay live on our Facebook page. Yeah, but also yeah, call koyo yeah Black Obranti yene tiefo na se na yankasi yaminko yankopon wonhyira wo mo mutie ye free akirikire bench ye nyina no yankopon hyira wo pa no anya wo kese na de yeka ni DLFM ye adwuma yeku a ye papa di mu ene ye adwuma asom oman Ghana. Ghana na wotie mintie ni ye yen ye nyina benkuma na nifa ye adwuma say professional journalist for ye dan finfin ye gina finfin ene ye to ayiram inti asaba no eto benkuma to ni fon DLFM gina finfin e papa nkoso
ene yem papa abusua yedie ene wo man Ghana nkanko ne fapem ne yedie ntina yete a yeso mo ma no ti do tie ne ntie ne ye and me submission concerning nipa hodo a me se wo mudi ne ma bi ese mra ene wo mudie no de otie me ne wontie me ye mfa nko akira nsa ye me kira ne se so ma ne yanhwe ne yie ne yanya mra bi a ebe hye nipa mena firi su bambo ne ho a ebe ya ade e ba betena wo manyim na ebe ko atie wo ma ne nkanko nti ya ade a nti me kan se nyanya papa nkuto nye dade Lumba nko a because nipa ya se wo nkuru ma nye dade Lumba penso na be hye ase e hye ase nye ne ene kan ya ko ya de se empenifo se ye de ye ona se agya yanka ho hwe a ye nya wo fa ye be sere empenifo fan chihye bi nwu akwan mu a ebetumi atumi arrestate nipa afri nema bi anye ho se be ye betumi aton wo maga na dimpa nenu mu a wo men ye be sere ye papa yakopon ya de ma sere empenifo aka na ye ne ba so enti ye nyina enya ahoboa ne nyina yemfa ya ho de nyina nkwata akiri ne yenko gyama ye papa ba ko quick one the last time Honorable Collins owusu amankwa ba ye no and wakasa ye no ehun hihye ene niema ye de ye ni nyina no ehun komo ni nyina no etiefo beti o DLFM messages ba na eba wona wabusa say ye ne ntoma ne ho akade ni nyina no be sro mo say no funeral committee no be ba betena se on be ba fia ya be ya adoma ye hwe ni mu a we dey yemfa ne say from next week because this year my busy kakra okumase so we free next week you kono say the tea be ne penifo kan be ba studio ha say abekire nhihye ahodo a mo esan di gu akwan mu fa ye papa ntoma ahodo ne ho ne ma ba sa atena no ye wo t-shirt ofia no ma so bi pebi ye ton a wo pebi a wo ba wo nsa betimi aka bi no wa ye den wato enwu hia pa nti no ba maden wo ba DLFM fia se so pe ye papa ni t-shirt ni bia wo benya bim e na afi nso ye papa wo de wo hwe me no che na hye me no ebia na ye ton ha no e che ye hye me ye fe pa wo ba ko fitela hye bi DJ man efia obia wo bi beto bi na ye mfa nko ye san so oduku ni ade ho a wo ba wo nsa betimi aye den aka bi na eyi no ye nyina yetumi e dia ko no bobodian bra beto wo de ofia no musi right so as we speak now it's now confirmed set on the 6th of December e wo kuma say Baba Yara Sports Stadium no. Sure. Another the Lumba you know. Baso and by taxi driver beat here I just say one first show no one friend Diago crowd. And your friend is Same. Taxi driver your friend is Same 80 pay with car registration number GS78920. GS78920. Same 80 and pay it's baby Obia no Yankopon and can ho. And the black brasa wo bo taxi driver ya baso dia. Mesrao taxi driver bi wa Atomic Junction ha sei. Oye adwuma. E de fa agboba kwan yi so ne ade. Black brasa in fact be kwen din fatana ko no senior man wo bo adwuma papa. Ne radio na 24/7. E DLFM kuto no wutie. Ontie station bia aside DLFM. Enti yembo na baso taxi driver yembo na baso. Ne din de Mr. Kofi Amponsa. Mr. Kofi Amponsa a taxi driver ye adwuma from Atomic Junction taxi rank honom. E de fa agboba kwan wi so. Ekwa akọ ashoma na ade. In fact, ye mo na baso. Ana pe wutia ye kasi nyame nhira na pa na nkode a ọko a ode te DLFM echi na yenso ye beka wo mo da bia. Ba kwajo ma speedy recovery kasi pa and come Silver Lady. Silver Lady. Kaje ne se baby enti ya pon. Na ya pon show na team ni nyina ya kwa no ho. Na ya preparatory me nyampa ya nka me bo ma no ye be ko ye kwa no abo na don sat no so na fi wa dwampa ya ma no what madam for ba ko ekropon ka je nse me chia no e finish sign na but Kofi ya kwa kwa na yo a shira ba titi ko party ko jo chichi Asuzana ne yi die ba no wa dress zongo oni ma me ka se me nchira ko ka che sanka ye denchia e na ehwehwem dia Kofi tell our kiss pa. Maybe Kofi yampo why? Hitman ye kono mimi ntia da be ne de metia. Ntia ne metia ya ma me odobro ni. Nyankopon ye ne kese na o ma na hode e bro ho. Atabna ye Nyankopon ye ne kese na ne o ma na hoden na ye ni obia ono ane ye maami aye wono ti Nyankopon ka no ho ko na wo se ene date ya da ben ene 29 mo ane 29 to that me hwe date ni na se onim de ntia woka kasa go mic no me listen you see penifo se o ya botre penifo se emu ohwe emum oso da ya
woni tirim Davi wo kra me bisa wase mo before answer na we to a komo no me si mi tia me maame na sisi ano o ka se enye ho na entia no na nka enye ho na efa na mom o se babia se de wode ma asem ne fa ye no enti ese wo ye ne sa se be ya mentwe otonto anwem se ye no na wofia me tia no say yes ya ma me odobro ne nim se ye nyina ye chia no se wo single out se wo chia na I mean Davi o me makum mamu ni odo Brony Becker said he's crying more than the bereaved. Where you enhwehwanimu lakadase kan chiada wo be so chero say Hitman into we are ye pon abomeni anyame tumi ye de anyame tumi ye Lumba yes na say anyame tumi ye atadwe no sa anwom na emede o atadwe me yuma atede ne no ana on to koyo so me say bomeni anyame tumi ye mama me fa we nye mogu na muti kodo muti ba ni anyame tumi ye ne Call me evangelist Papa Shi. Yeda wase so ba. Call me evangelist Papa Shi. Yeda wase. Thank you. Call me evangelist Papa Shi. Me pacho. Yeda wase so. Call me evangelist Papa Shi. 106.9 that was your call. Beye wa wanwa adwuma. Eya nwom ba ko da de ti ase ye no. Te bia e wo ho ana wa frɛ sɛ nwom no. Eye ne de pint mo ma no. Di nwom we die de nyame tumi ye. Beye wa wanwa adwuma ne de ye mfa mprapra chiri. Nyame na onye na wanwa adwuma nyame dada na. Hwɛ sa nwom na fa prapra chiri ma ye kra. Oh adwuma na nka so memo. Beye wa wanwa adwuma. Me de nyame tumi ye. Wo de it won't stand. Ne nyame tumi ye. De nyame tumi ye wa ye wi nzi o me na wanwa adwuma. Nyame me na wanwa adwuma. O me na wanwa adwuma. De nyame tumi ye. Na nyame be ye na wanwa adwuma. Yes I. Hey. Is there about me there and video? Me hu kra. Me hu dia me mo. Ene boko yo so ne enko. Me bo me dia. Why you koyo so? Me you koyo so. Me am say bon. Bom papa shi nyum na enko. Me mo papa shi. Ene enko. Call me papa shi. Ni nyina mo no de nyankopon to me here. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I'm Speedy Recovery going out to Silver Lady. You're from a Hitman. Good morning.